fe alofa amaoni, ole alofa e tau I le oti. Ta alofa I o manatu, ole owa e tu I alo ufatu. E mana tu ale amatanga, ya upu mau loi mata. Na e whai mai e le ai se unga o la tā mawhutanga. Wa e lo nei leo langa, ma ua sui fo I o lo uanganga. O nei mau mea na o mana o I ai, ua le lea uma I le ala. Sila mai ia I nei mea ua o whai. O laulo I foletu na mau o te tau atu ua o fo I mai ai. Umatu o si o uola, fasia I tai whai tionga. Ai mo oe o te le I whaafiti, sa o whai a mea sili sili. Ia, talu whalawa le pui o mawalunga o le whaafonga tāpua I a mise fo I o lau sila mai moa I le nei tai au fau o le asto na I wa tātou wauria mai. I le alofa maleanga le lei o le tātou tapa au sili le langi. Ua ia tai mai ai lau tau soifua ma se malosi fo I o le au onu nei. Ua tātou wheiloa I ai I luma o le nuu ai le otua o le nuu I le mea tatanu ai tangata. Ai ua ia whaalao le tai au fau e whaapopo I aso lau soifua. Ia whapea fo I le au onu nei. Ua tātou wheiloa I pu e o manu ai le o pu e o mala. Waftai le tua I lau alofa ma lau anga lei tau mulimuli ia I mātou ma le mamalu o le atunu. Ua mawhai ai ona toe lau lua fasile whai. I le TANOA AVA e te maua ai le sao I le nei asto nai. Ua mawai atu futia I le taimi ua sola. Ai mai se fo I le ngā ngai fo whaiva mai le asunga fua se ia taua lunga I le aso whareile ananafi. Aulo tū mau pēr le lofa maleanga le leo le atua I lau tau soifua. I hama so mātou malosi. E le ai lava lisi upu e sili atu. Na I loo le nganga whaafitai. Mamoli le I luma o le atua. Ia ona o lona lofa tau muli pēr I ate I tātou. I ate oe mau o tātou ainga. O tātou ngā luenga. O hawa noa le lei o lo whaatino ai le tautua I so se au mala. I ama so se tofinga foi. Ua totofi I ai le whanau le atua. Ai maiso I tātou malama. Ia, sa o whala le lei le atua I lo lofa maleanga le lei. A whitai teu malo. Wha sa o foi. Ona o lau puinga I le nawa yaso watuana I atu le tangata malana. Ia, ai ale nei tai au. Ia, awa, sa tofa wha ma momoe, ia, ai sa afu ma alunga I le lofa maleanga le leo le atua, sa tau mate le ete, pe tua ini a, ia, e wha pēnā se langona, ai o le nei tai au fau, ia vi ia le atua ma wha fōi, le mamalu ma le sili ese, ia te ia e au mea o malama, ia e mise, o le ola tului, I lana whanau. Ia whatalo whai lea ma le nganga whaaloalo ma le nganga whanga I tia. I le nei tai au le aso tona I o le aso wha o le masina o ketopa, lua a lua se furu ma le lima. Te le mea ono tutupu mai I le amatanga o le vai aso fau. Ia aia o ngā, le malo mai I maota malawa, mapuade I le sasanga, se I manawa tasi le toa alii. Ta pena ai mo le sapati le aso tai au. Sau niuni ai I tātou, po a meo le atutupu mai le asunga fua ma le aso lua le vai asfau, lea ua lau manu ia, o le a fono ai, le urua I pae inga sfulu ma le valu, o le malo tuto tasio sa mo ma le pale mene, I le vai asfau. Fofola ai ma le fala,
o le tala whaatatau au tū o le tupe lua whelua lima lua whelua ono, ia e pei ona au mai eile malelenga, a le fionga le amamalu o le malo i lalo, o le maenga se lau male lima, male iwa sifur male lima, o tupe le atunu, o tupe tangata lau tele, Public Funds Act, po le Public Monies Act, a Samoa, ia ina ia mawhai, ona lipo iai, ele fionga ile sui pare mia, ma o ia fo i o le minister, malana komiti o tupe, whaatasi ai ma le treasury, ia po o le vaenga o tupe, ina ia whaatino ai lo le paketi whaanatinati, urgency budget, ia po le emergency budget foi, ina ia mawhai, ona wha wau ngā ruenga te tele ala malo, aua le ito alia. Ai ia alu pēr le wha amurianga, mō tangata whai ngā ruenga ala malo, pensione a tangata mātutua, le soifua malo lo ina, kone kalate, le swa vai ma le eletise, ina ia mawhai ona maua, essential services, day in, day out. Luas fulfai tu lao le aso, fitu aso le vai aso. Awala ia lea tātou te popole. A oisi whaasa launga, o lo o whaa vevesi ai langona o tangata. Aua tātou te popole. Whaatua tua i lea tua, o lo o iai. Mose male au perfeta, e ui, ina si ngase mai le fionga, i le taitai ma le tamau le atunu, le pāle mia filifilia o Samoa. Whatalofa le nei tai au, i le pa ia ma le mamalu o Samoa i o tulanga whalupe. Ai mai se, le tā whatolu o le tātou vānu nofo, pa ia ma mamalu whaale malo, pa ia fo i ma mamalu whaale atunu, ia mawalunga se vi inga o le atua, e sii, ia mamomoli e ana au na pa ia. Ia inga sa le vi, aftai ele nei tai au, la ngona lava le fifia, ona, o le maua o le malos. Ua ono aso le vai aso tātou te laulua fasila whai, ia ima whaafsanga. Whatalofa, tamam tina mātutua o le atunu, alo le soifu maduia, whaaftai fo i te talo, whaaftai lautou whanono ngā manu, ia, o lo tāpua ia i whaiva, o alo matama whanau a Samoa. Ia, e tele lava vaenga o le anga, ia le tātou whasoe le rei aso. E le ngata i mea lo tutupu i Samoa, o mea lo tutupu le Pasifika, a o mea fo i lo tutupu i isi atunu o le lalolangi. Ai maise, le taua le i le vau Israelu, ma le vaenga o le Hamas, i Gaza Strip, i Palestina. Le ngata fo i le nā, o whea ngainga o le ua uma, o na tu inatu le Palestino Amerika, President Donald Trump, i le vaenga lea whaufai o le Hamas, po lau vaenga whaatupa, le velave ia o lo vatau ma Israelu. Ina ia malilie, i le whengainga o lea ua tula i mai nei, ina ia whaatupu le file mu, ia po o le ceasefire proposal, ua tu inatu, ina ia usta ia. E o tulo i lea sunga fua, e le itali mai Hamas, ona iei lola ia leo isi whalavelave o lea tula i mai. Peitai, o leo ua iai le fina ngalo, o le whainga malo o le Hamas, o le mua, whaatino le mea lea, whaafo i mai fita a Israelu na ave whaatangata o taua, ma o lo whaafale pui a le Hamas i tonu a Palestina, ia e whapena fo i la ia Israelu, ina ia toi whaafo ia fita a le Hamas, lea na ave whaatangata o taua, ele malo Israelu. Manutu o lo tu o le Palestina o Amerika i le valea. O na lango tele, ele Palestina o Amerika ma le malo tele. Le fina ngalo o Israelu, le nuu o le atua. Eo. Langai awa Amerika ya Israelu. I le tele o mea sa fai ma le talafa solopito o le langi. Ia e manutu o fo i la. Benjamina Netanyahu o ia lea, sa ola lava o ia i Amerika, i lona o langa tala vau ma le tamaititi, ia lea lana toi fo iai, ia manofo Israelu, ma avea o ia, ma Palestine, i nai tausanga o mulmuriane o lona soifua, e o mai i le taimile nei.
Ia, whapena fo I le tele o le mea lo vava oa I nei. I le tūlanga o whete na I ai, ia le tūlanga o le Law Society a Samoa, po le whalapu patonga o lo ia Samoa. Ia whatasi ai ma le latou tusi na whai. A ua te e fo I ai isi le lo ia le tunu. Malantou whapea mai ai, sa le te tau o na ave se tusi whapea I le fionga le pandemia, ia whapea fo I le official lawyer city. Wau malana tali mai le official lawyer city, le sunga a sua Helen Woolworth. Ia, e mana ia se I tātou o fo I ai, no tau whafonga la ia le I ai. I le tau o tele, o le tali malamalama mai, o le fionga I le tamaitai lo ia city. Whatalo whapitoa, I official tātou malo, e peunda iai le fionga I le I konsula o le tātou malo, I aukilani nei, le fionga ia whemata palu salua ia whapo le lua, po le fionga fo le swafa ia le malu, po le fionga I le toto le I ia tofilau, ma le whaletua ia leo pepe, ia mese fo I lona au waa e peunda iai le komisina o whawhata wa inga, le fionga ia watu I tu I a Pete Meredith. Ia e mese le mamalu o le lato au waa, ia ma le fionga fo I le sui konsula, le fionga ia Telesa Dorothy, ia mautou umaulo o ngā lulu e le ofisa, whaaftai le tautua, I le tātou watanuu, ia mamata upu o lo fisilingi ai. Ia mese fo I le ofisa o le hai komisi, I le laumua I Wellington e peo da iai le fionga, ia tole a foa awhi masanga whamatala. Ia whapea fo I lona au waa, ia male au whai ngā luenga o lo o iai. Whatalo whapitoa le nei tae au, le malei fo mai I lau fionga, I le li pandemia. E maise fo I tautonga, peo na si I ngase mai ai, I le maunta ngase mero moa, mātou te talo mo lau fionga matapua ia o whaiva ma le whaatafa ngase, whalefu ma pulsia o tō whanga, ina ia lango malu, ma ia anga lelei, le atua e tawala atu, ia I anga waa o li I matamai tai fua mai I ata mamai o le dei atu nuu, ina ia whaatino ai, o a umatong fitinga e te tau na whaatino, o le mea le nā e te tau na whain. Ia, tāpua I mai e le nei aso, ioe, a ia I sau telefoni po sau leitio, po sau TV ina, ia maria meo le anga I fo I le tātou talanoa, ia ma tātou tali ie ai ai le ngai aso wale me tāua, kau ke whilo ai ale aka, e tāua, a ata, e maua le malosi mo le fifio le waila au au ngā le nā, I le tele o meo whaafita auli, e atu ai le loto, stress, le mea le nā le na whaine le tusi le na mai le Law Society, ma le rātou palestin na mai le fionga le li pandemia, e tele meo le ti ngā ingo le tino, I ngase ngasi I mai ai. Toi whaapopo mai ma le tusi le nā. Wā tiri ai le atu. Stress out. Arenga rau tātou palimia. Ai. E tō le fatu, o le fatu o le liona lai ta o tō I nā. Le o lai I le palimia. Iri popo le iai. Tangata fatu o tua I le atua. E iai awala o le tūla whono. E mawhai ona tu umalu wai. Le ma e a. O le Palestine ma le council e to mbali. Ai le saini, le longoina, le isi to se laumon tupu olo ia I tono le tino lea. Le alanda au te whai atu. E mana tua au tu whaafonga I la upol kalamea I le asuan nafi. Sa au avatu wa ile mata upu le nei. The most basic fundamental legal principle of the rule of law. Olea. You're innocent until proven guilty in the court of law. Olea lisi winga taha ua le mata upu le na. Ole ulua I tu la fono fa vai le na o le fa misinonga. Tu salava po lea le tele o morianga. Ma fa misinonga. O lo fa malu mai. E le mawhai. Ona tau anga salaina o e se I vanga na ua lau le I unga o se whaamisinonga.
Ma ua whapea ai ua whaamau nia le soli tu la whono. O a morianga. Tati ei pe ina. A whai ua umana ilo ilo, ai le au maia se whai unga ale whamasino. Ma le whamasinonga. Ele ai ala se mea tātou te popole ai. A le vevesi ei tei. O le man manama. Eoi. A utou si sila tu fo i ai. E lei ma se vahenga o tusi uma nei o lo au mai ai le mata upule nā. Ai wanga matua i ngalo nimo. Ma le atunga lunga ma le popolenga. Ana whaapea la tau te malama matoe mawhau i le whaavai le nā o le tula whono. Mahalo le tula whono. E ta uami o tonu ina pea oe se i vanga nā. Ua au mai se unga o se whaamasinonga ua ta'u salaina ma whaamaunia ni morianga. You're innocent until proven guilty in the court of law. Perhaps the president of the Samoa Law Society forgot about that basic principle of the rule of law. Ta ua tele le tātou wha. So, tātou tangata lau tele. Mana ngā ruenga le atou sa vea. O le wha alau i loa. Le ai a te tau, tātou wai. O le paulo na wha o so se vaenga, wha o whai, o so se vaenga. So o se whainga malo, tebokaras. O le tā ua leo, le tātou wha manatu iai. Ai le ngata lai na. O le tali mai a le fionga i le loia sili. E le ai lava se vaenga, e popole i ai o tau. Le whala puputonga o loia, a Samoa. Le anga, e le o iai se vaenga, e whaalave ai le pale mia, i tiu te whai mga luenga, almatanga luenga, o leo. So let's start off with that. Oman sao noa iai le fionga, i le pale mia. E le whaalave ina, le ngā luenga, almata ngā luenga le soifua, au le, o almata ngā luenga o leo. Ia, tā ua la vaenga nā tātou te mā fau iai. E le ngata fo i le nā, o le si vaenga o le tā ua o le tali mai a le fionga i le Lawyer City. Tu te pole, o le mea nā lai no whaile. Nā lai ona whai e le mele Lawyer City. E mana malama i ona tiute. E whautua i nai fōi i le tātou te tai. The Prime Minister has already stated that he will not intervene with police work and court proceedings. Bingo, that's it. Ini to ini si me. Ini ko yai male vaenga le nā. The Prime Minister has not been found guilty of any charges at all, even if court cases are pending. Yeah, le nā. E toso ai lava fo i nā whaamsidonga i olo whaamalu mai. A ia manatua, o le si foi upule da. O le ubi o le whaatoso lo loa, o se whaamsidonga. Justice delayed is justice denied as well. Ia wawe mai ia le aso. Se i whaalongolongo le atunu. Ai maise la i la tau nei e matua whai le pale mia whau mo lātou nifo tuli manu mo lātou whiri. Ai se a lava. Ai se a lava. O tau loto mi milo ai whapena. Wa uma le whainga pānota ma le whainga whiliwhilinga le atunu. Samoa has spoken. Ua saunoa matulei le atunu. Tau wala mai le whaatino ina o le lātou pānota. Wa avele lātou wha mua i le e mana na o iai le tōtele. The majority voted for who they want to become the leader of the country or the Prime Minister or the next government of Samoa. The government of the day.
whātua i le atua Samoa o tas. Le nāla ia. Mai ele ngata fo i le da. It is not unusual to have both portfolios under the Prime Minister of Samoa. Ele fo. The portfolio of the Office of the Attorney General, le Office le Loia Sili. Whapena fo i the Police Department. E matanga ruenga o le leo. E moni sa iai ia le Minister o le leo sa iai lava. I isi vai teimi. Aina toi fo i uma mai lava i lalo. O le vainga ale palemia malona ofisa o le palemia. La le mea tau te atu atu vale ai. Aise tau te atu atu vale ai. Paua leo lau tala. E fai le tusi lea ale vaenga lea. O whaalio lātou popolenga mo le lātou watungalunga. Ea pe a se I whaatalitali te isi. Se I toi se watu I whanua. Le sao le fionga le li parembia. And I think the timing, as I said yesterday, the timing is so insensitive of why the Prime Minister had to travel for medical treatment. As a tapua I mai fo I le ngase, o le fionga I le li parembia, se I taunu watu. Ele sola le parembia I sesi mea, po sesi paneta. O le tai o le atunu e iai o na tiute mo na tofi e te tau o na whatino. Se malolo le lei mai o. Lena, lua o le mea la iona au whano no tele. O le fsili lea o te fsili ai. O whea o iai tino mātutua, ma o te loa fo I o outou uma, o lo iai tonu I se vanga na aila nisi leo te vavaia. O outou uma wa uma na whaapaleina I swafa mawalurunga ma taulangi te tele o lea tunu uma outou ainga. Whea la o iai le tō wha matai, le nale u fitai ai, ma ta au iai, lau tō whinga lo ia, ma lau wala aunga o se lo ia. Nā mea o le whatutu na I le tō wha matai, le wha autanga wha matai. Le wha Samoa le nā o lo o awhi whei atu ai, I le tātou wāno nofo. Ma le vāta ngata, a o ai le whai ai, se tamai titi. O le tai ma le tamao le atunu, o le pāle mia filifilia, wala au lia, wha au uina o le atunu. A le ale me o lo whea ngai mai o ngase o le tino. Tua sola le wha matai, ia te utou ia lo ia na iai I le whaingo le tusi lea. Sola le vā no nofo, sola le vā tangata, le vā tapuia, le wha tamālii, ma le wha tupu, sa o le tala laki, useless. Pea whai o le mawhai o na utou whai se mea whapena. Tala la laki na whai lo nā tali I areno. Malana whanau. Ne au tala vau. Maso o stangata. A whai atu te ngā ruenga e o whai po le a lava le mata au pue whai. Ai le mawhai o na whai pe tali mai e le mawhai o na whai. Na whakulore o laki. An kwa le e maskoa ngā. You are useless. You. A whai wa le wha ngā ina lau tautou wha matai e tilo I le mata aupua waile I solia sa tū la whono nao nā awhia. Wana o ni mōlianga o lo wha talitari, wha amsinonga. Ai le ai se mōlianga ua wha maunia. So there you go. It's a very fine, simple answer. The most basic, simple, fundamental, legal principle of the rule of law. You are innocent until proven guilty in the court of law.
Ea ua fia tausanga, fia se launa tau whaalongo o tatangi nā upu I pūtalinga. Fea ua ato I eile nā upu ma mawhau whaunga tā ua. E mawhai ai ona tuu I le loloto lau tau tō wha matai. Lau tau tō wha tamali. Lau tau tanga tamai. Fea o iai. Ia le nā. Tā ua le mea le nā leo wana nofo la ia leo le atu nuu ma mala malama le le iai. Wa watu ale nei tusi le atu ngalunga ma le ma ea. A o lele ele I whaasala ina ma wha maonia ni mōli anga o le pāle mia. Le tua inga marusi anga tonu ale nei tau te le I tau tatala iai. Ai sa au tau fefefe ai, sa uu le lima o tu le epa. Ne pāle mia, o fisa o le lo yasili, ma le ua o le matanga luenga o le leo. Le na whai ngofia I le tamaloa o na whai mea, loka mai lele, loka mai lea, whai le mea lea. Eo e, nala le mea, o tau whapenai. La le mea na o tau le whai hai se mea whapena wa soli e tuila epa le whawai. Wa ave le whaamsinonga o whepole I atila I o I le pāle mene e whai mai eilo na whai unga. Where were you? Why didn't you write to advise to le epa that his decision to take Whepuleai's case to Parliament was unconstitutional? Why didn't you write to him and advise him of that? Because you're scared. Fefefi. Ona ngu ai loa lea. Ngu musu e whaise mea. Ia lola ia lea. I le taimi e lau ai e tuila epa le vā lea ma le vai tele. Ioi, wa upu na le tamalo. E leo ni upu le atou sa vea. Ia. E leo o ni upu. Alei atou sa vea o tau whaafofonga I ai. E oisi lo ia, ele malama oisi lo ia, o meo la uia. Whela o eile la uia o tau le mea lea. Ele se. Ia. Talo whai I le fionga I le li palemia. E whai o le ngase. Ai toi au mai ma le nātusi e whao popo I aile malala hola. Ma ti ngā ma le atu o le loto. The pain from his medical treatment and his physical health and well-being and unnecessary stress added upon that. Ke aka un kwa yo whari, mlo uita. Ta ino I ni tangata malato me whai. Aole me siri o na mata ngai. Ele ia says his second opinion. Then they seek some other advice. Pe mane voi pena o e siri se whai fe au e watu o se whau tuanga whale anganga. Io. Ala me le fasili e tō tai tō alua. O tō tai tō alua o whaamasino o le whaamasinonga Samoa. Tēnā na whatu lau tala. O te ofo a upe a whai e leiloa se whaamasino lona tō alua le iai to tonu o le tino lea o le Law Society a Samoa. Pea tau to oto ma whaamsanga I mata I lunga le alunga. E whai e se la pilo toki le po. Au te matua yo wofo ape a whai. Ele ma whai ona I loa e le whamasino le mele whai e lona to lua o le lo ia o le iai to tonu. O le whaalapu putonga o le tino o lo ia o Samoa. Ai se a foi wa le longo a toa ai le vai tele. O le mafutanga lo ia uma.
Lo ia mātutua, ma lo ia sinia se i o. I se lo ia whātoa, lo ia ma wha ua nafi. A wai ei umai te tonui. A tonu le tō whāwhātou ina, le tō whāwhaa, le tō whāmatua, le tō whāmapo, le tō whāwha matai le nā lea laio na ua watul mata upu lea. I le si fo engo lea po le angeli lea. Ai, o wha solo le tātou mata upu ma le tele o vaenga sa lo tea mai lea songa fuose yo o mai lea son nafi. E tau ono o wafe atu ma whaatalofa i ate o tau. Na iau paanga tō tino o uso matua whawhine o wō mai masani o ainga. O e whai mai i lunga o le tātou api o fōlinga. Ma tāpua i mai i whaiwa le i atou o savea se uli. Mai lea sunga fuose yo o mai lea stonai. Tātou Facebook page, whapewho i ma le tātou YouTube channel, whafteitele lava. Yo tau manatu matango fie, o lau tau tō whā. Tau te tuwha mai ai, ma o tau lango ina, lei a tau sa vea malana tau tua, ma mata upu e lo tea, ma wha leo atu i lunga ne. Wha talo whatu ai, ma ufo lo whatu i ate o tau uma, le mamalo lo Samoa lo alala ma papa au. I tau whai fio le lalorangi. E masani, ona nga i mai lunga o le tātou Facebook page. Tuwha le tātou polkalame. Ina ia manino Samoa, ma malama ai. I mea ia o lo tupu i le tātou atanu. A o leo o lava i le tumutumunga. Mai o te toi whamanatu i ate oe, ma o tau uma ia ai maise le vaenga lea o le Samoa Law Society. E mo ia i le whalapopotonga as an independent organization and legal entity. You are still officers of the court. You are part of the judiciary system. The legal fraternity is part of the judiciary, although independent. What do I whamanatu mai ia I tātou? Ele taimi au tātou o ina le tūlafono. The separation of powers between the three branches of government. Nea pe i fōlinga mai ai. Le palemene, judiciary, le whaabisinonga, ma le pule whaatonu o le kabineta. The executive. And this is the finest example of almost relating to interference with the power of separation, the judiciary attacking the executive and the cabinet. Wa fōringa mai ai, a wai iai le tāwa vai le nao le pule. E le whesopo a i ei tua oi I le tāwha tolu o I tū taua ngai o le malo. Le Parliament, the supreme law-making body, the judiciary, le tū o le whaamsinonga, la tau te whaale liuina ma whaawinga ina le tū la whono e whaia le Parliament. Ma le executive, le pule whaatonu la tau te whaamalo sia le tū la whono. Lea ua whai le pule le kabineta ma le pule whaatonu le Parliament ma le executive branch ai whaalawe lawe I ai officers of the court. O tō si sila lai. O malama mai Samoa. Ma manino le atunu. I le tuu SSA ina ma le tāwa vai ese o malusi anga nei o le tāwha tolu o I tū tawa ngai o le malo. E le vale Samoa. Le vano nofo le nā. Le vano nofo le nā ma le vā tausi le nā. O le tāwha tolu o I tū taua ngai o le malo. Ai a. Ne wai a atu officer o le whaamsinonga. Officers of the court, remember.
You're part of the judiciary system, and now you're attacking decisions made by the executive branch of government. O le pule whatonu e iai le pale mia marana kabineta. Tūtō tas, whai tō tas I lana whaiunga. E lei se mea tō te vevesi e fua. Mona o mōri anga whaasanga I ala uli. Ma whaamsinonga o lo wha malu mai. Ai le I solia ma wha maonia se soli tu la whono ala pale mia. Po le fionga. Ile la uli ala maria toa. Get it? You should. La unga foko I ma to fifi. Aya, ele se se. Talo fatalo heka, ma lol so fumanuia. Fortino Josefa le tua fine pele, o mai oe ma le tātou tama le fionga ia masoe, mei avito, talo falava. Va pe voi Mark as tole a foa. Talo fa, il nei tai au. Ma lole so fumanuia, tufa le tātou por kalame, ina ia manino mamala malama ia I le atunua. Le atunu a ea. JS se yuli ali a lole se fumanuia, le fo I le ovea. Na saulo ve ta mai ia taua o lo manuia lama ia lo tato ori I palembia ia ko isa me fonga sa mo fe mai te lo e longo au flau fa so le na fa nei upule na le na uli is only innocent and still innocent until he's proven guilty in the court of law fa ia fa mai le kala ngo le avala le avala le maketi ma le avala sunga ia Don. Talo fai. Don Ulberg. Ia talo faulungia. Ma lolo sui fumanvia. Ia ma lo tau lau. Le tanoa ava I le nei tai au. Ia me se foi. Le swa lofi. Ma le lofi sao tu mua mapule ma ainga. O lo ina I le maketi. Ale Aliki's market ina I tonga fufu o matafusi. Alo I ailif telenga ia tali. Alo tali oa, sunga tuli sa mau. Telenga fo ia namulo ulu. Ia, po le telenga ia whale a whanga. Fonga mua o le vaimonga. Hawaii le vea. Male tātou ofisa. O le tanga loa matua la vea I trust o lo ta pena I tala o whaamsinonga. Ngase CEO a inga o no lantou mea sina I mulunu. Ia. Ta ua tele mo le sila fia. Ele atunu mea ia o lo tula I mai. Wha mai ia. Wa la pisa ia I ola uli ilena. Na vivesi ia. E te le level tusi. E le te fu se tusi a le fionga ia sua. But straight to the point. Ta ua na. Yeah. Ona tātou o mai lea. E o matoi o iele tātou tala le mata upulea. Le ala o tausi sila ia. It's like it's like cabinet versus the law society now. Yeah. Le cabineta. Yeah, whapea foi. Le vaenga o le tutino tuto tasi. O loia. Ona tātou o mai lea. Ile mata upu e winga ile tātou paketi. Whamai le summary lea a le Samoa Law Society statement. The Samoa Law Society is essentially
asking the Prime Minister to ensure that the rule of law and independence of the justice system are upheld. And I'm sure Laoli is doing that as well, particularly given his dual role as both Prime Minister and Minister responsible for police and the Attorney General's office. O le atunga lunga, o le manatu, o le whalaputonga loia. Taluai ono o ia o le palemia. Ia wha manatu I le fionga I le li I palemia. Ono tofinga ia wana ia umia. O le palemia o Samoa. Ai maise foi. O ia foi o le minstau leo leo. Ina ia mauti noa. Le ala o le tula fono ma ia tuto tasi pea. Le whaam sinonga ami o tonu. I taimi uma. Awa o leo ia te ia uma. Ia vaenga nei e lua. Ofiso lo ia sili. Va pena fo I male matanga luenga leo leo. They welcome his statement that he will let the courts decide his case, but stress that there is a serious potential conflict of interest. The SLS calls on him to put in place a framework that guarantees pending cases and complaints that are handled independently of politics, and to ensure that the police and the constitutional officers can carry out their investigative and prosecutorial duties fairly, objectively, and free from political interference in order to protect the public trust, democratic principles, and the integrity of Samoa's justice system. Ia le nala, wana o ni atu ngalunga. O lato, e te tau o na whata oto I le mai le legal framework guarantees a place in the framework. O lato, e le whai atua e le pare mia. Ia inga e whai ini ta I ala o le mea lea. E te tau o na whai maile advice a le Samoa Law Society I le officer o le loia sili o na whapena lea o le officer o le loia sili I le officer o le palmia. So the legal framework to secure justice is independent. O le ave o le lato fautuanga I le officer o le loia sili. O le loia sili anga I le officer o le palmia ma le fionga le palmia. O le ala sa o ale nao mea. Io. Ia te ia siuri. Ua peile skali ala waianga, ia pele skali ala Hamas. So le JS mkwa mari e kire li. Au te whatalo whatuaila I le po ia maulunga o le tō tele o tō ia wanga I mai fo I lunga o le tātou porkala. Me vai le I le vare o wanga I lunga le afe mon tupo o tātou tangata. I say, people are interested in this case. People are interested in how the Samoa Law Society, it's almost like an attack, a silent attack. Ele se me la latu tu se fu fa pena io. Ave le latu fautuanga. Ile ofisa o le loia sili. Ona tali tu fu ile o le loia sili ya te utau. Tofi lau, sulu I fale ese fi me si paia. Talo falava malo le soifu mnuia. Taile mafuta mai. Lome tuitamba. Faresa Samuelu. O tausili tua I malo. Niusila opa awelua talo famultalo. Malole soifu mnuia ni tai au. Mo sa alu fole po faise lua kala mamau. Alo vantu le tato.
ali fai pule, o le tumalo, o le maa o fonti, tamo Dr. Pizza. Talo fatu mau, wapea foi le faletua, po le tausi ava vanilla. Ja, e mese foi le au whaingaluenga le Georgie's Pizza. Georgie's Rental. Au tato yel bata upulea, o whamanatu mai i ateau. O le so, o la ua atoa i ai le lua se fulu tausanga. Talu o na whaatuina ma whaavaina le au nanga a le Pacific Easy Money Transfer. Congratulations on another year of service. Marks 20 years today. Talo whai. E le teimi whātou atau a mata mai ai le nei au nanga ma le nei tautua. Le fionga ia tuala pesta ta malelangi. Muli angatele, fai malo, Alan Stowers, malfatua, ia whapena fui. Ia o latu ainga. I le tau mo whainga mai o le nei, au nanga. Wa le ilonga se mea, te vai panoa se tuli manu, ele i o iai le tautua ma le alofa whasoa. O le nei te malii, malana au whainga luenga, ma le company, o le Pacific Easy Money Transfer. Whaatua tua ina, i tātou tupe whaamomoli, o tupe lafo i Samoa. 4 miliona ma miliona is a rate le lei, ma le māwalunga, te le sao, o le nei company. I le tamau a inga o le tātou atunu, malona Foreign Reserve. No ngā luno whai, ia whai malo. Se o mai ani nai statistics fo lea ma whaamumunga pa ua 4 miliona ua lafo e tawala atu le au langa. A le Pacific Easy Money Transfer in the last 20 years. Awa a ulo, au te loa a fuafua atu i aipa wa lata i ses 4 miliona i le tausanga po le sili atu foi. Le tupe whaamomoli e lafo i. Ea o mawawawoi a ui e, nono ingo pa wa fia se lau wafe, sa ta tupe walu ai i le. Peo lata i se 5 se lau wafe. E lafo atu e tau wala atu le au nanga ma le tautua al Pacific Easy Money Transfer. Ea a whafonga mai la le li pule. Lau fionga tuala, lau fionga le saoli, lau fionga pestata malenangi, lau fionga muli angatele. Fai malo Alan Stowers ma le fletua ma le pulenga atoa. Le ngata i nei New Zealand, whapena i Australia, whapena fo i Samoa, ma isi atu nu o laulangi, ua iai la, Hawaii ma Amerika. O le Pacific Easy Money Transfer. Congratulations. Whamalo atu le tautua, whamalo atu le au nanga mo le tātou watunu. Toi titi le aise me fai. E le a apa mai i ai le 5 ma le a au fesoasoani o le Pacific Easy Money Transfer. I sponsors, tupe, fai o e kalesia, o mea fai le atunu uiana auta alo. Le whalapo putonga le victim, Samoa Victim Support, awa o le tausanga fo le nei, ua whai longa i foi, le lua se fulu tausanga talu o na whawae mai, le Samoa Victim Support. Whalawe lave, whaafuasei, whalawe lave, whale natura, Pacific Easy Money Transfer lava. Whaafia foi no te tusi ai, alofa mai i le melea.
O le mea lea. Whaftai whai malo. Wha malo le tautua atulu. I alo whangia e le atua. Lau a fionga ma le whaltua ma le pūlenga. I nei ma Samoa po Australia po whea lava o lo iai la SS. Ia whamanuia i le au whai ngā ruenga. Wai mai whai malo. So vea. O wala au atu whapitoa i atu e. O le amatanga o le lei company. Luas fultau sanga o watuna i atu. Sa tu lai mai ai lei atau sa vea ve so soani le company le nei malona. Whaalawi loa ina. I so se mea. Public gatherings. On television. On radio. Newsprint. Social media. Savelle was always there. Right beside Faimalo Alan Stowers, his wife, and his staff. O mea le community. O mea le whanawhautua. O mea onga. O atina e o skolsipi. O le alolofa. O le lātou tausanga. O le valu. A ngai i le a onga na whaavai mai ai le li pule. Muli vai whapea fo i le sangato Iosefo i loto pa. Le anga le lei o le Pacific Easy i me fai ale skopa. I me fai a Avele. O me fai a St. Mary's. So se a onga. Le anga le lei. O le nei company. Ia mese le li pule. Malana au whainga ruenga. I can go on and on about the services rendered throughout the years by this wonderful man, a dear brother of mine. Le fionga ia tuala, Faimalo, Alan Stowers. Famni atu leo whainga ruenga. Ia le au whainga ruenga fui ese le mata ata. Whaaloalo, tau sa fia. Vavele ngā ioi. Po whia lava o iai ofisa o le Pacific Easy Money Transfer. Whamri atu le tua i leo whainga ruenga. Ia whapena fwoi. O na whao Sofia pēla ngona o tātou tangata. A ngā i e whao ngā company a Samoa. E maise le company lea. I le la fwoi o tātou tupe. Ma tātou tupe wha momoli. Whatalo whatu i le mai a tulu i le soifua tautua o le Pacific Easy Money Transfer. Lango mai ei ma le Moana Rentals i Samoa. Le whatu au mani au na whai le lātou whatautu i fo lea po le lātou tender. Wa ave ese ai a wa o ta vale o lata se lau limas fulmon tupu. Ta vale o le fleet lava lātou i a le Moana Rentals. Ia, o whatautu i tangata lau tele, i eisi ta vale, ai ua toe sui atu, i nisi ta vale fau atu. Ia malo Human Someone, Sam, o Walesi Chain, o le Christina Tanuvasa watching you, Severe from Melbourne. Patalo fai a Mirama Masutele, talo fa lava, kia ora, Ferretti Avei Fatili, ia, mafuta atu i Takanini, talo fa lava, nau fai whātoanga i Takanini, Papakura. O noa ota, talo fa watching you severe from Melbourne, Australia, ia, whapea foi whawhawina tan yelu, Mata atu i nei lo mātou whale o i Otara. JS se yuli, nā lole soi fuamanuia ni tai au. Se umaka ua kulkala le vea lenga saungi. Malu o ainga, makelani, tālo whalawa. Nā lole soi fuamanuia. O le sunga yasi Vale Pasesa, watching you from Long Beach.
California, the United States, Malola Soifua Manuia, Vaftai. Hans Webster, Alola Soifua, watching you from Perth, Western Australia. Tano Fai, Femai Ua Tuititi Lava Afle Fitu, Ile Taiao. Philly Melilei, Tonise Nana, Anona, watching you from Melbourne, Victoria, Australia. Manio lisi story le la tatu ovo ya se pea umale tala noanga male. Ainga feiti feite talo lava malo so fumri le mali o ngo isi tanga tole mamalo tatu tenu. Alo te vai fo lau ai le ngo lea. Ya ai ese fo se la ngo le ngo male fa e ka uma pe vai lo fivo ile fa le o ino ngo is. Tusi Mefi, talo lava malo le so fumri. Joe Utuva, watching you from Beach Haven, North Shore. Talo fatu le tuatu o le alalau papa. Iau ki leni nei. Evelini i tu malo. Malo le soifo manuia. Afele te mai mo mai ai. Mai auli manuia. Lau sunga le ataua ma le porkala me matango fie. Haftai lau finangalo. Me manatu le lei o mata upu fo i saunia. Ia awa le whaafonga mau le atunu. Le lei haftai te le lava. Tau muli ai fo i le tātou porkalame. Talo heka. Talo fa malo soifo manuia. O Fortino. Alwe faise me ai alko inga. Moilo. Mei avito talo vlava Mark S. Tole 4. Ja, whapea fo i New Delhi tōli. Talo fa New Delhi. O lenga moe. Talo fa lenga moe. Ja, whapea fo i whetu lia ina. Nunu. O whelewala au mai ai. Talo fai. Franco City la ei. Talo fa lava malo le soifo manuia Franco. Raupena Pesefea. O Fortino. Koe sau fo i Fortino. Ai o lai fai me aisi kengo Evelini. Ropena, malo se fumaria. O ano i malo, tulifua, siva, mawia, talo falava, seu manu, Mikaele Teofilo, talo falava, malo se fumaria. Joyce Ashu, ia fa perfo i altamaitai o Siliana. Fere te mai mo mai Siliana, watching you from Auckland. Okay, Siliana, I love le mafuta mai. O Lome Tuitama, o Sameme, talofa Sameme. O la me we ku Sameme ai sunga. Fa vai wale o Winnie, taunga CC. Talofa lava malo so i fomunvia. O Sao Fa. Sao e whapiniki to i vau. Christina Tanvasa, talo for lava malole so fumanuia, wale si chain, ia whapea fo i le sunga ta amilo, ta malole so fu ta amilo, o le sunga vavasa, malole vavasa, Marilyn Hopkins, talo fai, malole so fumanuia. Ia autou umalava e haru le aso nei o lau autou swafa. Ai, manaia o leo te whaaftai antu ia te autou o mama whaafeiloa e le ngata tātou Facebook page e whapena fo imale tātou YouTube channel. Please share our program. I like people sharing our program because e tango e tufa. E ai le mea lai whaalu sasi i le mafo fau o le istangata lai no fo i whea ma whea. Ai papa ilo iai ma malama ma whaalongo iai. Wa tātou wa whea, ma watu ai se tūlanga o se vai for four, e wha malama ai le mata upulea. O i nāfoi, e nofo file muai, ia mafo whaunga o le tangata. Ia, o le tāuole nā o le whaiatu. E tufa le tātou, tātou porklame. Sai pele manutai, e sau, talo falava malo le soifu manuia, tuala falaa, efi patea, ia, alo, wai le whakolo FM, aka ia mei, mai mei ia, sa ole a tau sa vea, le pilo toka, le silo ia, ma le silo ia,
Aia. E tinganga whau Evelini, malo so I fo manuia. Ia Eliepa, malo whaftai. Waile si lea talo whai, ia le lei. Lea tātou wo e tāle pese lea. E alo whātua ia te oe. Ia mamori atu ia momo onga le lei. I paanga tō tino o mai mo mai. Ota penina, watching you surveil from Napier and Hastings. Oi so le talo whai. Whatalo whabua mua lava. Ai tātou te le i o le malolonga. I le fionga ia tupuola ma le whaletua ia Ana Rosa. I le lātou whātoanga I Helensville. O ina, o lo whamautu iai. Ia leisi vaenga o ainga malanga mai. O le ainga, o le au whainga luenga whaavaitaimi. Tupuola ma Ana Rosa, whatalo whātu le ia tau savea ia te ulua ma le whanau. Ia manisi o le au whainga luenga whaavaitaimi. O lo whaafonga mai ina. O Margarita Polutea, talo whalava. Malia Nicolau, talo whai malo soi fumanuia. Ia, whapea fo I tamau a inga nonu a foa. Wane alau saulo kengi lea. O te muia I pai tele, talo wha te muia. O la vea I o le whaikakara, I o lea vea. Ewa I le lua peo kau le ngi furu. Po I se isu mua luanka se I furu o lele. O wha, ia, o wha fau peni, talo wha fau FMT matau, ia. Talo wha lava matau, alor soi fua manuia. O tau ete Antonio, leila kako ue kasa, o le pese lea. Mai se pese mana ia. La tato uo ele naumati. La mewa. Ferri, o nau mati so mai, ia le lei. Ele mawhai, ia. Le aila. O la tātou o tamu, mo tātou whatsalunga. Whapesi nisi e mo, e kako kupe e le mo, kako kupe le ka ngol pesi. O ta pena se whatasi ngā lau ainga, se tō na ia lau e kālesia, pe o mo miani o loa mō ngā sesenga, a fio mai loa I le Big Pots and More, o le ngua fōle na o le whale o loa o le Big Bear, te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapeha hipo pepa, whetau I le leimo lo ainga e kālesia, caterers ma so se wha moe moe, a fio ane loa I le tolu lima tolu Great South Road I o Tahuhu, po le shop lua valulua I le Westfield Mall I Albany, le Big Pots and More, so se loa ile no whanga e tasi. Mom, any food? Mom, whiai. Mom, I'm hungry. Ka uafu ya Ai mai ar kai au e kau ad po. Vui, Domino's Pizza. Ka ini makalai favorite pizza. Hello, sir. 10 pizzas, please. ASAP. Le Domino's Pizzas, tele whapitoa mal tuanga al whanau. Vili mai loa I le ovalu se lau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Ovalu se lau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. E fia le moana rental se whailong antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu pasenio le apa uma walano e le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foile umi e te whao ngā ina ai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele I whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foile whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe. Ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account I Lucila, pe la fosau fo I le Moana Rentals, e whaonga I le Pacific Easy, pe whaonga fo I le credit card, e whaatino I le tongi I nolu sa. Morisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le Moana, pe asisi ane le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua.
po le olua tasi o novalu fitulua tolu o. Whafonga mai atina matama ita itutoa, mamalolosi o le Pasifika, wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ae petai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matama ita. E la tau te mo mia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua fast full 5 i le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu i le aso. E lawea ina ai o tou moa tai au. Tasi 5 a mo. Radio Samoa.
whaavale na whai mo o ele mana mea a ole nehi watawhea sa o nau matau mawhai ia mawhana petino mai ma oi watasi na wai Fai olo tolia Malo fai unga wa fai fapia Te malie ai Wina o walo fai a oe Malo unei fa a moe moe O te fa a maoni Ia so uma o tutoe Leanga tele lo ainga Pa ai mawala lo ya ita Ai ona lo umatiba Malo uleta ngolima Ile amatanga mai Nita mafutanga ule mafai Na o he ngatai Neng mana onga Isau tuala si omo onga Ai ua ele langona Ai awhai olo tolea Malo fai unga wa fai whapea O te malie ai Wina o walo fai a oe Malo nei fa a moe moe O te fa a maoni Ia so uma o tutoe Leanga tele lo ainga Pa ai mawalano ya ita Ai ona lo umatiba Malo uleta ngolima Sa e fa a mamuli Le foha ia le tua Ona oleva aina tangata Malo fefe yo matua Ewe ile o ona tina Le nei mea wa e whaia Ai o te taetalo Ia e manuia Na oa lo whaia o Nei fa a moe moe O te fa a maoni Ia so uma o tutoe Leanga tele lo ainga Pa ai mawalano ya ita Ai ona lo umatiwa Malo uleta ngonima Ia, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le auli o le astona i le TANOA AVA. Pale i atou o savea se iuli i le nei fo i astona i o le ua mai a ona momoli ipu o le tai au ua avamua le atua i le tātou whailoa inga. Tau te se ava, tau mafa se ipu. Ia, o wafo le whaafonga tau mafa. Tāpua i mai o le tātou o tunu. Po fea lava le tafa o le lalolagi o lo e mafuta mai ai. Whaaftai i awa noa le lei, o lo mwhai o le tātou wheloa iai i lunga o pe au mga ngalu o le ea. Ia ma wha aua wa tupea le tautua, ia walau whaafonga maua. Ona o mai lea o le vini atul tā kako kengi o atia le o tali mai. Ai ele whamurianga tā ua lava lea o taunu umai le tātou o fisa. O le whamnianga le nei o le aso soifua o si o mātou ta māpele, ta māmatua i a sola, langi, a ki, tau ili ili. O le o lo o whaasa o sa o fo i le ainga o sa sola, i le awa. Mātou te whamanui atu ai, lo waso soifua le ta māpele. Ia whamalolo e le tua, i lo tino ai sirisiri lo anganga. O le so ua atoa i ai, le iwa se fulu ma le iwa tausanga, o le matua o le soifua tautua,
o le matu te maa i le aso wha le rei o ke topa lua afe lua sifulma le lima. Oka ma eu le soifua o le rei te maa matua le sunga ya soli, langi, a ki, tau ili. Ia o lofa anga na o suli o sofi, fa pea fo i o uso, ma tua fa fine, ia ma lato whanau, ai fa sili e lava, a lofa anga mai si au whanau pele. Talo fai, sola, langi a ki, tau ili. Iwa sfulma le iwa tau sanga i le so, ma eu le soifua. Ia anga le leile atua, pa ia whaamudi antu, ma nau maua isi tau sanga se tele. Io le se langi fasino i le nei fo i te maa matua. Ia lo fangia le atua. Ia maua e outou le whanau. Ma e uma o suli na tupunga mai i sulu ngā titi o le nei te maa. Se a o onga le lei, ni whaataita inga le lei, ni mea le lei, awa o i. Ia pei o le TANOA AVA lea e puna ai, lea ta mai, o anga waa whaana mua, o tala tuku o lea tuluu, o tala sa tutupu, ma mea na tutupu le tala wha sulopito, o ngafa malangi soifua o loutou ainga. Ai afo i ona umi le soifua ma le malosi o nisi o tamam tina matua. O le whaafitai a te utou le whanau ma whanau a whanau. I le lei o le tausinga o loutou tamaha. Le nā o lo ala tuai le whaamrianga a le tua. Ia, whaamria tu fo i a te utou le whanau ma whaamalo atu i loutou tausi matua le lei. Ia Ia, ma really lo wa soifua ta fe aise te leo se aso whada wolo whaia. O awa umana tua le teimi na o i fo ile mātou ta māma tua. So alo leu tele in tia. I le iwa sifulma le iwa tausanga. O le se lau tausanga. Uma se lau ma le tas. Se lau ma le lua. Se lau ma le tolu. Se lau ma le fa. Se lau ma le lima. Ai wala au lo le tua i ai. I le se lau ma le ono. Ma eu le soifua o ta mama tina matua. Le ala le la e ta ua i tele ia te au. Whata ua ina o tātou matua, ma matua o matua. Our grandparents and our great-grandparents, le ala ina o whai atu le basa fuente nei. Amu ia lava se a ingo lo i aise ta mama matua po tausi e foi. Se tina matua o le auro le nā. A wafo i o i nao lo ta oto ai whaabunuianga. O le to mai whaana mua. O le to wha ma le whautanga. O mea umale nai ta oto ai. A le tiu te lau tātou. Whaafo i le lofa, le ulua i lofa. Na fōa i mai ei i tātou i le tua tau wala mai mātua ia. Le foi la o le lato tau sanga ma ale. E tau na toi fa fo i ai le lofa ma le va ainga fa le lei ma fa pere. Ia ma le tau singa le lei. Le tu il pa tu ol toina. Mili atu lo na ulu fuki anga singa mai vesiri ai. Ali papa. La fa matala se tala e televou. Me va baile ai e matala puna vai uma o le mafau le to ina wa tasi le na ta u tele o lo fatala noa ina o to ina malo ma tu tatu ma tu tu asinsina e o lai fo yo la to mafau o fa manatu mai e tia u le tala ale matu ta mama tu o so alo le tele mai sa monga mfalfa le au te so alo i nei i lo mātou nu umale a inga i Samoa. Ma whailanta talo. Whai mai, leli i a whaiwa e alofa mai i a te au. Ma ua e whaava noa pēr tau sanga e tele i lo uola. Ia e alofa ngia.
lo mafau ina ia manino ma malama lele ia aua ne ia walu le awala o walu matatala lo ie maamo pele winga wala to ina ori alu te o telefu le awala ele mana o fo lele e fa masi yasi lana fa na matangata e tupunga mai ate and his wish was granted. E oti mamaliu le mātou ta māma wala au i le tua le se lau ma le ono o na tausanga. E le ai ma se me tasi e ngole lo na mawhau pe ngalo i ate ia. Pe whai atu ai wha pe mai ua vale matua le toin lea e lo o mai ngō ma koui i o inga kango i langa kupe le ngai kongo langa ako. O whea le mea o tu oi le mea lea. Ina ua afu lava le soifua o le mātou ta mā. Whātua wala au i le tua. Ai na oti, ma maliu, ma wala au, ma umala na mā nawa. Lei se mai. Le ai se mai. To ina tonu wala ngā le na whaia vai ia le tau tisisila mai nei le vai o le ola, ma le vai o le kānesa ma. Se tau la se a lawi loa tele le whale vai maunga. Ia mana mea na wai whai mwanang whale kipi e ka kipi ma meo a fwoi. Ma peri kome ai ta maiti. Ia le fwofo i mai e te au le mea le na ngā ruenga le na e whai. O le rei iai au se si e whairuai la wala mwha peri. E rei peri kome inga. A tu lau whaifuala ta wala ngā le tupulea. Le wa peri, ia vili atu le ia tau sa vesa au se peri le ridia. E le sa upa sa vea o le upa la sau tuspa ia soni. E le tau le tu la lua o le fatasi mai ia la umalo fa alo ngia e le nei fo ia wauli o le asto nai. O le ama fa so ma le sunga le libi. Papali tele, lafu peo. O ia, o lo se i le tofi o le local board i le pitonu o mangele. Ia po le pulenga fa i tu malo. Ia a peo na iai local city councils ma utu la lata fo i le whainga panota. E fili ai ia i lātou nei. O lātou whaasoso ina tupe a wāti na e ai tū malo. Ia, o lou lava lai tū malo e te nofo ai o i nā fo i te palota ai i ai. Ia, ma e malmala mai fo i lea. Ini mea tau na whaalelea o paka. Ia, o awala. O meo whale whaatali pasi fo i lele e o atanga tele awala fo lele wafia ai mere anga watu whaafonga le te no whaasanga i fo ka ia meo ki o aka o meo me whaakali pasi. Wai i le meo paa ao wingo tangata. Le ingi whai ai mini mawhau o whaale anga fua mea le tu malo. Ala whaafela, ngā okanga kai whaakali pasi ai ki mu ia, la inga, pisi. Le anga i o a mio tangata le tu malo. Ele fuatas. Ai tāua tele le tūlanga o le whai o lau pālota mo le whai ngā whiriwhiringa whai tū malo leo la sang nei. So local city council and local boards, elections looming and coming soon. Your voting papers are already in your mailbox. Siaki lau pusameli pa utanu watu lau pe pālota. Ma wa ai wha lelei, alo matama whanau o Samoa mo le Pasifiko lo o iai. Ia, ave iai, ia lau lango ma lau wha mua. Ia, toi whatalo whatuai, ia matoi whamanui atu i le aso soifua o le tātou ta māmatua ia sola, langi a ki tau ili, o le afio anga o le au waa. Ia tele lo was soifua sola, alofa tele atu le ia tau sevea, ia te oe, ma whaamri atu i lo waso soifua. Ua to e sfulma le ono minute o na tale o le tu la e lua. O le tūlangala le na o le wai nei ia le tātou Law Society a Samoa po la whala pipatonga. O le tu tino o lo ia Samoa. Ua vai luaina nei ma ua whete na ia i male fia se fulu o isi lo ia mātutua sinia o tino mātutua.
i le whalapuputonga lo ia i Samoa. Whai mai ia le vaianga tele. Ua le manatu atu sui ia to valu o le pulenga. Ma le komiti whafoe. Sa te tau ai o na longo atoa le vai tele. Ia, ma ta watu ia i lātou. Le tusi lea le awhai. To tele lātou tele i malmalamba. I le tusi lea na ave. I le fionga le li parmia. Ai me se fo ia le loi siri. O le tatonunga sa te tau na ave le vai tele. Matala noa ina whalawa i tele. Mata aupule i te tonu lava le i tūtino lea o loia. Ina ia mauai. Ia se malamlama anga. I le mafuanga. Pe te tau na ave, pe le te tau na ave. Ai i lau whai tau atu i le summary o le vaenga lea. E ese le awala na tusi ai le amatanga. Ai o mai i le whai unga o le tusi. Ua pei fo lele ua tau alo sa mai i le tua inga i le te tau. E le te tau o na iai le ofisa lo i sili fatasi ai male ofisa o leo i lalo o le teita inga le paramia. Ono morianga whaasanga ia te ia. Manisi o whaamsinonga o lo whaamalu mai le lumana. Ai te wali liu mai lisi usi ure mea. Sau, ua pei fo i lea, ua tau teu mua whale mai ai. Oh, we didn't mean to say this. Oh, we didn't mean to tell you to stay away from these two portfolios. In other words, wa ese le vaenga le wanga i ai le tau mawhainga fo i le mimilo mai le mea. Ai le iloa. Le ai. O la walu watu le lato pomu tau mawhai e whaapā. Ai emua uifo le ata. Ele i tu mama ina. Ele a fionga le loia sidi. Le fo i lai le itali atu le sunga le lauli. I se teimi se ia tau nuu i le manuia lona whaatafa ngase ma le si ngase mai i New Zealand nei. O le asona au mana vātu sa iei i ala o fono sa whai. Ma au wanga i atua i loa. O le ala walae whaila ume ai. Ma au matamata atu loa i le polkalame le na alkamagiki le o kanata. Ia mai mautei mi to e wha leo ai ia suafata uo ainga. Leanga ele i loa tau avel suaf tu sape le i tau whi au i ele nā mea. Ana i loa tau avel suafa na telefini mea mata ngāma ni mea mata vale. Tau vale ai suafa tā ua ma suafa malu o ainga. A ona nafila. Whātoa au whaalongo ai loa. Wa tau tino le solo ale ta maloa. O le whaatalnoanga a kānata. Ma le sunga ia muli o. Andrew Mowat. Le wa tau sa o whaalele etu le ingo o le uso. Whātoa au whaalongo lea. Ua tau tino le solo le ta maloa. Fasili kānata iai. E tu sai mani suinga fo i lea o lea oi loa tu e mori o. Watangia e isi fo i ana whaatal noanga ma isi ana videos ma na live sa whai. E whaasanga lana talanoanga i atu le epa ma le hero pipi. Ma le pati wha upu whai. E pui a i atau atangata. O le fola sa o muri o. O lana ia ta tau e whataua. E whai ai lana tala. Ma le tau mi ai lona sa o lutonga. Freedom of expression. Freedom of speech. Marmlama le ili muri o. O le mea lai mali e.
Ua matua I pula vale a mata o kanata. I guess he wasn't expecting Molioo to speak out the truth like this and nothing but the truth. As he says always on his program. Now, me ula me talando, il tamu titil ne wa le mal malamba. I se mea e winga ia Samoa. Whai mai le tala Molioo. Ia kanata. E lo tali tonunga. Wa leva ona tatau ona sui le taitai. O le vaenga whao whai a le hero pipi. Wa tatau ona malolo ma whase e tuangalu. Le sunga e atu lepa. Ua wha ona whaia ina. Le hero pipi matule epa o loo te itai ai. I lalo le te ita inga atule epa. Ma wa te tau fo i o na sui. Wha te itai le tala a Molioo. I se au laka pi ale oro peleki ma Australia ma le suinga. A wha alua lona whaia ina po lea wa tau na sui le coach. E vai lai makoka ngaka kai mi ngamai. Kau kilo vol. Fa pia ai o le asui ai le nota ale tamalo. A lai fai mai lava. Lua palota te tele fai ina. Le hero pipi. Lua palota la iti fai ina. Le hero pipi. Au le whaia ina la lea na whai mua le lua whelua tasi. E vāwana nata. Au a wheo lolo la le mua nai lo o lona lua. Whaia ina le na whai ina atua nei le lua whelua fulima. Matua te lea le vala. Lea la o matua I tali tonu ai Molioo. Whaelo atu ia kanata I le la talanoanga lea na po. O ia o le fifia. E le fifia I le mea leo whai ina soa. Ma o te taua. Whai mai sa o le tala a Molioo. Ma o te whawhitai a Molioo o ilona tau tala sao. Au mai sa o le mea o lo o ilona loto ma lona whingalo. Sei whalongo longo I elta mai titi tau whaleanga leo. Ma le lalo langi o le media ale HRPP matule epa e whao ngai te miuma. Le nau whao te sao Molioo. O se tasi o lango sili o na manosi. Matau muli I le hero pipi. Tua I li liu lava. Tua I li liu lava le loto o Molioo. Le o toi eisa na lango e tasi. Ma ua tatau o na sui nei e le tatau o na toi whaatalitali ma umi na whaatalitali. Se I toi rebuild le ala tala na whai atu. Upo uma I e tala noa mai Molioo, le umana o tala noa tuai. E le se ngō ia ngā luenga le e tu lepa. E le fo se pati sili o na tāua le a ia tau o tangata mai lava le amatanga. Se I o ina ua maua umi ona wawa ai fo la ia le o sui winga o tangata e teita ia le pati. Ua tifa ese mai le mō le ala, ma le ta I ala nā lai o na whai le pati. Ma ua o ai le teimi ua tatau o na sui le teita inga o le pati. Sui teitai. Reshuffle uma me uma. Rebuild me uma. These were the words of Lea Taua Savea. A o Lea will reiterate mai le winga le upulena. Wa toi wha leo uma mai lava. E Molioo tala o te tau tala so o airi. Ma ufa yatu tula epa's days are numbered in the leadership of HRPP. His fate will be decided soon
o leita. A ua vave no o mai. A le pepanana saumalau kamare. Saumalau vea. Mei te ilo Elisa vea. Era mole a. Lau whaasoa lai lokta I petesa. Fe mea lau manga nuu fe mai o tangata nao. Sa vea nau whaasoa soa mai le mea. E te tau ai o nao. Whaamalolo tu lepa. Pea tu ele ai. O mafau whaunga o mafau whaunga sa tu ina sa o tu lava mai I le loto ma le mafau whau le atou sa vea. I leo se tau whaaleanga. A wafo ina o tātou umasa tātou HRPP. We value the contribution of HRPP and its leaders in the past, in the early stages. But why, while as it been there and having its roots deeply rooted in the ground, wasui tangata, wasui ami o tangata. Le umi na ye tangata, wa malo losi ele lato fia pupule. Wa apai le lato lima malosi e tau fiofi control le tu la fono, control la tu le mea, pule tutu le mea. They were out of control. Wa pule le tangata le malosi, anga ma le pawa o ia te ia. O fo I na mātutua, ma va ai e tu lava tangata le te leo suinga o mea o iai. Alai whaila. Ai o te ofo fo I tangata o loo lato lipo ina, matutui au tafa o le toina. Ile le ai lava o seisi, e whaia e se whautuanga ma le lofa. A atu, sau le tali, alofanga le mea lea. Whamai o le me pule lava le pati la tau ma lea. Ai leilo. O lai ta amilo I tua. Le winga whapol kiki, tu upe le toina. Lafo pe le toina. Ia lafo le toina. O tau umaia, tau te le sao. Mai tau te le tau nuu. I le tau nu unga I te tau na o iai. E whaapale inai. You will never reach your final destination. Yeah. E ngata ia ina. Nā o le sui te ita ia ma le sui paramia e le to e o seisi iai. I le mea tau na whaatumutumu iai tu langa o to finga whapene I te tono se vaenga whapwhai. A leo mua papa I laut. Ia. O le a la lautou tala whai. Wha mai le tala a morio. Ma o le tala fo lea na o whaia a o loma lava le whainga pālota ma tātou whi naunga sa whai. E le toi manu ma lo se te taim sana vaenga wha u whai po se vaenga po se pati wha u whai. Pe a whai o le wha lawi loa lava ua na o le loto leanga ma le wha leanga ma le tau wha leanga ma le tau wha lea. And I said that. E te le toi ma lo tu le epa. Pe a whai na tu watu level interview sau o le wha leanga. Lau e pepelo lauri, lau e tau to pelo, lau e ngaoi, lau e valea. Wati ngā talinga o tangata. Wati ngā mata o tangata. Wati ngā loto o tangata. Wa fuli tua I lo me tangata. Aisea, e fiu ai lau atu. E le asa me o lauli e ma ilai. Ai na o le alu o lauli. E poto his public relations, experience and expertise, his organization skills, his people skills, his oratory expertise can amalgamate people. He is able to
bring people together. E mea lena, sa unoa iei moli o ana po. Peia o sa vea lea tautala. Peia o lau la unga la e fai. Mai la moli o. Yeah, well. Tauna sui in strategies, tauna sui ia la fua mani, whainga whawai. Ti ngata lingo te ngata le lau so o. Tau te fiu e lau pepelo la uli, mali ngoi o la uli, mali valeo la uli, mali a. E alo lofa tangata ia la uli. Wa tili e ona alo lofa tangata ia la uli. Ma o la uli e poto tele. E whailo na vā matangata. O la uli e poto tele le leilo na vā whea ngai. Le vā whea loa i matangata. Tanga tu la uli e poto. E alu fafo wha mau popo uma a inga i fafo o tangata. Ai a tātou. Ia, nanga o leo o tāli tu lai lua. O le a tātou uo. Ia e vai a tātou talafou i vai whanua. Ia, o na fo i mai lea. I le malo longa. Tātou se atu e talanoa. Ia, ma le sunga i le papali tele. Ia, a wafo i lana tāpenanga. A wā le whainga pālota. Whai tu malo, mapu lenga whai tu malo. O lo o loma nei. Ia, a wā le whamumoi. Sports. On sa i mai la. Lea la o iei tātou. Lea tātou wō i a tātou telefou i vai whanua ilinga ngana peritania. Tātou wō fo i mai le malolonga o le talanoanga le nā. Ma le whasoa, ma le sunga le pari tele, lafu peo. Radio Samoa. In this update, reports are coming through that Hamas is ready to release all Israeli hostages. Al Jazeera says the Palestinian group says to end Israel's war on Gaza and a complete withdrawal of Israeli forces, it is ready to release the hostages. In a post to Telegram, Hamas says it signals their readiness to enter into negotiations through mediators. The US president had given Hamas until Monday New Zealand time to respond to his proposal. A 4-year, 2-month prison sentence and $500,000 fine for disgraced musician and producer Sean Diddy Combs. Combs has been centred in New York after being found guilty on 2 counts of transportation to engage prostitution in July. He was acquitted of sex trafficking and racketeering conspiracy charges. However, CNN chief legal analyst Laura Coates says the judge considered the acquitted behaviour in his sentence. He also pointed to the duration of these so-called freak-offs and the vast resources available to him. Rising concerns over quad bikes rolling when towing calf feed has prompted a safety alert. Safer Farms says it's a seasonal issue where trailers aren't weighted properly, causing the bike to roll. CEO Lindy Nelson says it's important to use common sense and make it common knowledge for everyone. What we're trying to do is increase safety culture on farm, that teams have the ability to talk around how they solve problems. A United Nations delegation has raised concerns about New Zealand's rising prison population. Its subcommittee on prevention of torture has completed its second visit to the country, assessing prisons, police stations and youth justice residents. Jordan Dunn has more. The subcommittee suggested the number of people on remand in justice facilities hindered their rights to access to justice. It's also repeating its call for the National Preventative Mechanism to be better resourced. That's news. In sport, All Blacks hooker Cody Taylor expects a fired-up Australian side in the second Bledisloe Cup test tonight. Taylor says their hosts will want to send off some veterans with a victory, including former All Blacks turned Wallabies scrum coach Mike Cron and prop James Slipper. Got a lot of respect for him as a man. They'll be wanting to go out
for him, as well as Chrono, he's sort of come in the last couple of years and really helped out Australia in rugby, so they want to put a performance in for him too. To domestic rugby, there's a try apiece as the defending Farah Palmer Cup rugby champions host Canterbury in the Premiership final in Hamilton. That's sport. I'm Sandy Hodge.
Ia le da, pespesenga su I filoi, e na ua tātou o le malolonga mai I le au whaipese sau fia lele, e le dei fo I awa uli o le asto lai o le TANOA AVA ma le I atau savea, e te maua ai le sao. Fia e whailo antu e peo na o whailo fo le whangatia e le teimi o sola, o le ai la o malo, ia, e le fo le malo le nei I lana fo I tautua, e le ngata il tātou o tunuu I lunga o le tātou wala leo le nei, o le siu fonga o Samoa, le radio Samoa, ia maisi polo kalame e tele, e tele ina outou sila mamai mua mai iai, ia o lo whaatauteia e le sunga le pali tele outou masani iai lo na swafa le nā. Vai atu le whalalafo I lumo le ang Samaria toa I le swafa papali tele. Ai, o le sunga pali tele fe tau lafu peo. O ia fo ia stasi o lo se ei o tolu ai nei o paia inga. I le pulenga whai tu ma loa ma ngele. Ai o le awha manino atu e le sunga ia fe tau papali tele. A wai tā ua le tala noanga le nei. E te wawa ai lau pepa palota. Ia ma le ingola ai walau o le aluatu ai papali tele. A le nao wa anga I atu. Mai ei fo le bafu anga walai o le wha le swafa fe tau. Ia, vai atu pa ia I le afio fo o le tapunu I le so ialo. Ia, ma le fionga I le matua a wā fe tau. Me malu I le afio anga I vai lima. Fio mai ali, ma tala mai au. Lau sunga fe tau pali I le tāpol kalame le TANOA AVA malei a taua. E te maua I le sao le asto. Nai malo le soi fuaman ria. Ia, fia lava e whaatalo whaatu, lau sunga I le a taua. Ia, po lau sunga foi se Yuli, vai ane lau tō whasa vea. Ia, se I, vai ane foi po I o le tele o swafa taulangi, a wā le whae ea o ainga,
o lo whapea foi o na se e lau suga le le taua. Whantalo foi whawhero i atu i seo tātou o tunu o whafonga mai e le ngata i tono o New Zealand nei au ki lani maona pitonu te itasi o New Zealand ai whapea foi i atu nu e mau o lo o au ia maua mai eile tautua a le sunga ia le taua ma le TANOA AVA e te maua ile me moni ma le mesao ia sto na i te itasi ma lo se fo manuia. Ia, ma lo fo le soifua manuia ta tala loa fo i whasamsama noa i le nenga luenga o lo o tātou tuai. Ia, o le usili e le lua se fulu tausanga. Wa tā mātu tua whatasi i le rei potu whasalarau a pari whetau. Moni le leile ia taua le saunoanga. Ia, ma le tua fo ia, nga kato a maka mai fo i ngisi le tio mua mua. Diela. Ia wha vai fo le lei au nanga leo lusu lima tausanga o ka ngā lurua i pēr ma tautua iso tātou o tunu. Ia o le vi inga nei le tuale ia taua wa o avanoa ma me alofa ma tāleni o wha manui e lau soi fuamolo o la vai vai. Ia o avanoa e tautua i le atua wa sio tātou o tunu. Nā lia lava. Na tāli liu fo i na ua amatalia le nei le tio. Ma wha vai i le newspaper o le Samoa Times. Ma tā ngā lulua ea i le tele o nātou sanga, a o avea o le ulua i whaatonu o le nā newspaper. Ia malau o fionga, sā lango malosi. Lea la ua online le nā newspaper. A le ata te lofo tua ia i. Ma di, nama sa mea. Ia awai, masalo o lau sunga ma uisi tangata fo i e o le ata te pui ale upu fo lea e masane e lea tunu. E le ai a se me le e mau ele maa fo le ta vale solo. E oi. Ai o le lei fo i ai wa tato i ina i le ngaluenga. E tā fiofi i umai ai fo i lea. E pe e o mai tangata matoe o mai matoe o. A o lea e tā te la lango mau a pe o le vaa fo le whaafau a fo lau. Ia, ai ui o lea. Awa o le fua i se i vaenga whai, ma upu whai o malo, e tau wala atu le tautuaina on le i tu malo o loo e lala i nei. Sau noa i le tau ua tele o le i tu malo, a o whea pito nu o e a fia i le whainga panota lea le a ta se e atu nei ai. Whaaftei tele lau sunga le a taua, sa vea, ia, o se whaafsiri tā ua ma le au ngā, a o se avono, ua maua le lofa o le tua, e to e vatu fo di fa manatu so tātou o tino e tu sai fo i male tā ua o lo tātou sao i upu fai o malo i whainga malo fai tu malo o le tūlanga le nai le whaafunga mele tātou o tino ai meise lava o lo mātou pito nu tele o mangele ma o tau e peise i o i tu malo i a leolo o whapea fo i o tau tuai e le ngata i ante au a onisi fo yo uso mātou ngā rurue whātasi i nalo wha amalu o le pāti o le leipa a wale anga le pitonu o mangele fitu ono no foa whapea fo i pitonu o taran papa toi toi ia o le fitu la le i mangele sa veli temi nei o lo o whapea ona se ei umasui o le vaenga wha upu whai o le leipa se teimi ona o wha ilo le o suafo i mātou ai o le tā ua sa vepa ona wha avesidi ona manatua foi o lo whainga mā lo whai tū mā lo, o la tōwi o lo nafa, ma le whainga o whai unga i le tele o ma tā upo mā tinae, e whapea o na manui ai tangata lau tele i aso uma te mi uma. Tala noa lo i a tinae i sa veo tātou tala noa i le vai, tātou tala noa i awala, o tātou tala noa fo i paka, o tātou tala noa i mōri, tātou tala noa i wharetusi, tātou tala noa i swimming pools, o vaenga uma ia, o lo whaapea o nā ngā il tātou o tunuu, ma tangata lau tele, e wha o ngā, i aso umalava o le o langa. E le gata fo i lesa vea, o le tā ua, o whainga mā lo, whae tū mā lo, o la tō fo ia o lo whaapea, fo i ona ielo la tō sao tele, i le tau mo whainga la ia lea, o le aia ina o whae unga ia tātou rates, e iaia tātou land rates o tātou water rates, ia ma le mea ta o le target rates, tele lava i toa ngā rates,
ai peise ila a to tele tātou tangata Pasifika, ia whatita inga tātou Samoa, a to tele mātou Samoa, to tolu le tau wā, i mangile mo tau, o le te lefo le nao le sao, e wha leo ai o tātou mana onga, e tā wala mai la, i tangata lau tele, e kale sia, whara potpotonga, tangata teito tasi, ia o mātou la, o lo wha peona wha leo wina, whina ngalo mana onga ia, a wale fina wina o me manui e o tātou tangata sa vea. O le isi tu tā ua lawa e whai o toile tali o lau wha afisini mua sa vea. O le ataua o le tūlanga fwidea o le o tupe wha amatu atu. I upu whai o whai ngā mālo whai tū mālo o le sia lātou ngā luenga le whai. O le approve o le watu leo tupe i tua i talo sanga tangata o lo whapeona tu ina mai, ini polo keti poni ati nae, o lo mo mia se leni e whapeona whaatino, ai mole manuia o tangata lau tele, ai meise o le whao popo po le sao, i le tamao a ingo le atunu o New Zealand. Malo, whaftai tā ua tele le whafonga mai le atunu, awa o le lona tolu le nei o pae inga, tusala o a faisi umi, o fia i nei la tausanga, sfulu lua tausanga? Sa veana o lua i uru whale tu tonu i le pai election. Ina ua a ngai ia le whionga tu mai tai whai pule ia le maunga. I le parlemene. I le parlemene tutu tonu, le central government. Ava noa lol no fole le local government le atato local pole atato i mangele motou. Ono use mai lola ia le ia i tu tonu. Ia umale yo le na o te tau wā maila ia le luafe lua se furu ma le tasi luafe lusu ma lua o te tau wā mai ai ia whamanuia fo ele tuol tau mawhai manisi fo i o tamali ia se yo o mai temile nei a le la la to e tau mwhai atu i temile nei sa vea alo pali isa e tau wā mai pa ingari e tolu le swafa papali tele lafu peo a o lea ua e le stala i lalo o le swafa le matua i lo tau a inga bale i tu malo ai maise le fio anga vai lima e le swafa fe tau se i sao noa o lea le mafuanga wa sui e lo swafa ma e mana tu e tau vai lalo le swafa fe tau whaftai tele lava le a taua wa sa valvale atu tolu sulu tau sanga o whapeona o tau a veinal whaaloro foi o so mātua inga la ingolo utama sa papali i le sofa pali tele. Ia, na fuiti siri fia sa vea na tātou ngā rurue mai lava le tele o tau sanga na. O ufa o ngā ina pēa ma tau ave le ngoa leo le sofa le pali tele le whaaloalo la ingo se utama. Ai ina ua o nofo pēa ma o mafau le a taua. Tā ua ia te au upu tau mawai o lo tina ai le iwala au ia le tua o mātu o lua ma mātatala noa. O le tana lo tina whai mai ia te au. Na ia au mai ia na tau tua nā e whai ia te au ina ia o tau sia. O lana tau tua nā, lesi nā lea na tau tua nā, whai mai tau tua nā ma o ele a inga. Aua te tu la fo ina le a inga. Ia o manatu e lava le nei tau wanga sa vea po le nei pālota se i whaia se sao se i tali fo le momo o se o tina whaonga ia le suafa o siona a inga i le suafa whetau whaaloalo mai fo i le sao le mātua inga ia so ialo e meso le mātua inga poto ia te au ia o manatu lea ia o le a po wheau te alu i eisa vea a le a tau o se i tulou Wai loa lava o tangata sofa pari tele. Monia. Wai loa lava. Pe o te whaonga fo i le suafa la ingolo tinari whetau. E le rilo ai le whaaloa loa le atua na ala mai la ingolo utama i le suafa pari tele. Ai o lunga la le tatu pe papalota e ta ua i tele ia lau whaafisiri. E le o iai la le suafa pari tele ona o le nale tu. O lo whaonga ina nei le whetau lafu peo o te tau wa ai. Malo, whaptai, o le si me tā ua i le whafonga mai e le atunu. O lea ua o uiloa ma wha maonia, ma o se nganga whanga e tia fo le nā. O lau sunga fo i, o lea ua avea ma whaafenga inga wha uina. E mwhaina e sao noi lea waenga e tā ua tele wala unga nei.
Aftai lava le ia taua. Ia, masalo lava foi e fau I le whaafonga le atunuu ona e te sida fia lava te mi tātou te ngā lulue, ma o tātou talanoa, ma o tātou tawhawhau, o te le foi le whaamamaluina lava ia ni o tūlanga whaapena, I le walauina foi le tue lola vai vai. Ai, ua lewa lea taua. Ua lewa o na whauina ui le tofinga le na. O loo ngā lue ai e whiso soani I seo mātou to mawhai au, ia pasa sepi ma le whaltua, ia soe a miso le mātou e kālesia. Ia, e le tau whamtalaina la, le mawho I tau tua masalo o lua se fulu tau sanga sa vea. Talona vea upea, masalo lava ua maole lua se fulu tau sanga vai ane le whafunga mele tunu. Ia, o le mea e faula I e te au wale langa lewa o sao lau sao nuanga. E te le sapi ma malu I le tofi whai au, ia po o le whailo fo I le tele o teimi. Ai, o leo o tahu o tele ia te au. I lo umana malama I ai. Ia a tonu fo I o lae whalongolongo mai lau au lotu. Ia manisi la tau te langulango ina lau sunga. Ia maanga I fo ai e whaatino le palota. O le pepa palota le la tau o iai, o le na o tau nuu I tonu o pusameli a tangata ua le temina nei? Ia, ua whaisi umi o talu ona tu whaatua tātou pepa palota I pusameli, mai I rou tali tonunga. E te wati tau ona maua uma pepa palota I ni usila atoa. Se I vanga nā lava la le ataua, le tūlanga le nei, ua suina o tua atusi. A fai ua suina o tua atusi, e mo mia lo toe enroll, le toe le sitala o e, I le tua atusi fau rewa iai, masalo la a va pere o maua lau pepa palota ona ua suina tua atusi, nona winga, o la lai lafo al tua atusi tuai. Paule na le mea foi lele te le mawailau pepa palota, malisi tu e te le mawailau pepa palota, nona winga te le stala lava, e ta uala le stala. O iaini suinga I whainga palota la iti nei po for the local board elections e ese mai tau sanga watuna I atu Taipei o le umana o lo walu I le whale palota whai lau palota lua o umana whaatumu o whe ave I ai lau palota, lau pe palota. O le tele lavo tau sanga e post I le whalemeli e whapeona la foai pe tai ua whaia nisi a wala whawhai ngō fie e le komisina ma le ofisa whai palota ina ia whai ngō fie o na access o tātou tangata e whaatinuina la fo ina palota no winga le temili nei o le whale meli wawanoa fo I whale tusi libraries e le ngata I lea wawanoa fo I tutono countdown o loo whale o loa o loo iai a pusa palota e mawhaina tu uailau palota I tutonu ma tau I mangene o lo avano foi ia le papa tuanuku marae. Le marae la le nai Robertson Road, lata le rana pau la po le Peter Drive. Ia o ina mwhai o na e anga ia I lafo I ela pe papalota pe a whaapea e te lata ane iai. E mawhai o na e aluatu e le stala le mbele o lo whaatino e le palota, toi whai e amalau palota le teimilena. Ia, o lona winga e taulan palota lana le antau o le special vote. E te aluatu pe a whapele mawala pe papalota. E mawhaila ona e alu, e mawhaina e alu I le faltusi, tātou I mangele o le library le tutonu I mangele center. E te aluatu o le temile nā, wa iei lau whainga luenga la ua maea o na drain le lei. I le whainga o le palota whapitoa, e te le sitala le temile nā, tu wa e te oe pepa e lua, o le pepa mua, o le pepa e ta o le declaration form, e mo mia la le whaatumu lau declaration form, su e se ise mori mau, e whaatumu le pito I lalo le mori mau, o le pepa lona lua, o le pepa palota, a uma tu whaatasi le te utusi le nai au mai ai, o na toi tu ule tutonu o le pusa, le nai tutonu o le faltusi I le library. Le lei ta ua tele le ta upulea ua ta talanoai nei te iwa e ili tangata lau whaalongolongo mani teimile nei e whapea pui o tele I le stala ai o le avanoa ta ua le lei e toi whamaninoa I a te oe alu e whailau palota ta se e mai lo I tu malo mangele
ma o te huhu. Wa iai ia ni wha maunga fo lea e fia tangata palota po eligible voters i te tonu o le tu malo le nei, ma ngele o te huhu, ai fia fo i ni tangata Pasifika, ai pe fia fo i se au fa inga o tangata Samoa o lo o wha mautu ma lala i tonu o le tu malo le. Whafteile a taua, o le awha ingo tangata eligible po le palota, po tangata wanga va ai palota i mangele mautau e 5 whaafi. 5 whaafi. Talu mai ana nafi, e na o le 10 pasene, lata 15 pasene, i la antoua mai a ona whaatino la tō palota, ma toi whaafo i atu. Leo o mana whaitau, e le officer sili, ma le officer whai ngā palota, nona wingala, a wha pe sulfa le a 15 pasene le a tau, ma whaafonga mai le atunu, o se pasene mawalalo tele, o le ala voi le uta ua i tele le ta whaatana noanga le nei, e toi a watu wai lava le tua lalo ma le fautu a wha manatu le tātou o tunu tau tua nalo sao o lau ai a te tau e whai e lau whiriwhiringa whai lau pālota wha moe e mai anu vai aso fau wa alu i lunga i a pasene o tātou tangata ua mai anu whai lau pālota le a taua Malo, o lona winga tā ua tele tā whaatala noanga le nei. Mali. Ina i una i ai ma wha amalo si au fo i o tātou tangata. Ina ia whai le sunga ia whetau, lafu peo, mau fofonga i upu whai wha i tu malo, local boards, local councils, o le tele o tupe o lo o amai i le local board, o i la tauia o lo o wha so ina le tūlanga o se leni mō atina e o lo o wha atino e wha le atini ai i a tātou taulanga. Sau loa toi wha popol vanga le da. Ali moni le leila wa le ataua ta ua ia ai me se foi la pe ana o fai atu i mangele mo tau e fitu na foa o le fitu le na o lo o sa fa i sui ale le pal temi le nei o a o foi la o le temi nei a o fai ta fa ta langa le ata o le lunga la wala la mato team o lo fai ale to knocking fa manatu i tangata le palota ale a o sa o wi se fai le ta fa soa i le nei a o uli ai o le sunga ia Harry fatu to le foa o ia le na sa mo le lo ia ele o se tasi na o sui le leipa le o tau va ele ngata ilea a o le faletua vo ilea ia ta lei Solomon Moa ia po le tausi fo i o le fitalenga ia so ano setu o le tamali i e to e tau whaelo ina le kato o tino ia ele ngata ilea o tolo e nama tau Samoa ma le tamaita i tonga o makalita kolo ele ngata ilea o le li iniwe o Walter Inoke Tongi Amua, o le li Cook Island, o le sunga ia Joe Clases Rasmussen. Ia man le tamaita i New Zealand por parangi o Christine O'Brien, o mātou uma ia le a taua. Le aulo o fai masui o le lipa, ma le whaanau no te inga, a ta whaarwhina ngalo le atunu, pālota mo mātou, mātou te mo mia le toi foi uma mai, o mātou nei, in ia sa whai no foi e fitu. Ai se aia laina mo mia mātou e tō fitu le a taua, a wafo e whai ngofien whai mātou whai unga. E le iai se me voilele a tau whai atu, voilele e whamatu watu le me, a iai se tangata voilele voilele e objecta. Ia, wai ese loa loto mamana, tu whainga tāna, whaile tau tuamare au au nanga. Ai au mai umar fitu le mātou le leipa, ua mātou māsani a mātou anavatau, ua mātou māsani i mea mātou te loa manui e tangata, no na wingala, e tasi ana mātou tala no ino mta upu, si umo mātou lima, i oe e pere i oe, fwile sa i oe, e wharefono i le whatautonga, le temi au tai e Samoa, le ataua. Mari e lefu. O leisi vanga tāu o te mana oe wha amanatu le atunu. O le central government, o le palamene le nā. O tula fono la tau te whaia mō tangata uma. E pa umai loe le local level po local government o ila o whaipule i o tātou. Le local council i le local boards. E whaia e i la tau tonu mō le vaenga o le tuma lo lava lea e lalam papa awai i lewa Cecil, le rates o le vai e le tise o tātou awala o tātou transport, Auckland Transport. O mea umana i le soifuanga whai pea i aso uma. Nā ona toi papa i el vanga na wha mulmole whetau.
moni le lei lava le ataua, o se ata whaingofia lava le nā, o le central government ma le local government. E whaingofia ana picture foi lele ia o le mea o le palemia le nā, o councillors i o tātou minister nā, ia o local boards o tātou whaipule nā. So, e whaia tātou whai unga. Ia tina e mamela i Emmanuel tātou tu e pei ona saunua trei, le sunga ia le ataua. Malo, whafteitele lawa i lau sunga pari, nei pa seisi vaenga i a te au. Ia ai toi whaamanatu, ia ma whaamalu si au oi fo i le tātou o tunu. Whafteitele le a taua. O le whiri lava o pālota mantua fo le central government e whailaso o uma fo i le whale pālota e pālota ai. Ia a o le local government e post atu lau pe pālota. O le whiri lava a le a taua. O le mene o pālota fo i le post o le local government. O le whaata waina. E tele ana avatu ia a tuuloi dunga le pusa aisa. E uma e ia le pālota. A la whatu alanga mai pe pala sai dunga le pusa aisa. Ia sau loa tu lo wale whaafonga le atunu. E leise si mea o la pisi roa. O le anganga fo lele tamo fai e unai o tātou tangata, whata ua lau ai a te tau. Masani le whainga o tātou pālota, o lou sao le nao lou neo. E le ai a se uinga o tātou whaitio muri ane. Ai tātou tele i pālota. E le whaiasa o tātou sao. Ai tā ua le whai o lou sao. Tātou mailo le tātou te tutu vātasi. Tātou ngalu lue vātasi. Manatua. O mātou o le e whaale o ina o tō whirangalo. O le ala foi le a mātoi māngele mo tau le a tau o mara whaafonga mai le tunu. E whaata ua te le mātou le tūlanga lea o le consult mara community. O amata upu te tele mātou te manatu e le te tauna whaisa mātou whai unga. Ave lea tunu u se ia mai sara tō whirangalo. Ona ave lea. Ave lea. Ai e amata upu whelele ua mātou i loa. E manuia i tangata. Ia. Ona whaila ia leo o whai unga i ai e ala i le wala wino i mātou. Ai ne a taua whawhatai te le lava, whawhatai mo le awa noa. I le pepa pālota lo wina atu le atunu o manatu e wha umatua i se tala. Ia balu warusia pea au le la au Samoa o oe o le atunu e pele. Whape tusa mlo tō whina ngalo. Ia o le pepa pālota o le tu o lo ta whapeone il kato meia. O lo o avele lango ia Kieran Leoni o ia lena o lo avele mātou lango ona ia tea ulawa ia o te le lango ina le tele o whaai unga lo o whaatu lai mai e kato meia leo lo ia i temi le nei o leo lo whaatala noa ina nei le luo aso luo vai aso whaatu a avele la pisi tu lo whaafonga mai na tunu ia le a daua o te le loi so finangalo a wau ia e matua le a ia o le ala lea o te mana o pea e ave tātou la pisi vai aso te itasi a e le leil tātou tutu vātasi ma ai se meia le lei e whai ona vato tātou langona e whapeona manama matani mai o tātou kansela solo ave na mātou whata ua po la mātou langolango e le sunga ia au Filipaina o lewa na tautua ai me se foi tama itai ia lotu foli o ila ua ia e whai maleo tātou manukau ward. Ia ai me se foi lao tātou local boards ia pe ana whai atu. Harry Fatu Tole Foa, Makarita Kolo, Joe Classis Rasmussen, o Walter Tongi Amua, Christine O'Brien, ia ai me se foi la o au ia ma Talei Solomon Amua o mātou ia o lo ua whapeona tau wā mono foa ia e fitu i te tono mangele mo tau. E to se furu dua mātou la tau wā, ai fitu no foa. Me lea sa mola tunu pele, ia, to meia lau pule pe ai fina ngalo ai. E whai pe mātou e wha wau la mātou tautua, e me manui ai. E te tala fo i lea wanoa le a taua, e le wha peo mātou o tūlai mei nei tūlanga, ona e se leo mātou le ai, mātou te fia e wha uru whale le tātou, tino so se taimi, so se aso e te anga i mau le ase mata upu whanoto i whale e te mo mi e ai se talian fesidio lo nofo mo oe o lo mātou a ngāle nā mātou te tali antu mātou te whai lava se awala na ia mauti noa e whaafai ngō fie ai o na maua se tali o mana onga o le tātou tino ai whaaftai tele ni a taua mo le teimi ma le porkalame o whaavanoa mai al TANOA AVA
ua maua le avanoa te se valivali mai ai ia maua pea lau tofā e le tau sedu atu o le tofā i le tau faafuluina o le tofā a faalele ia e lolongo o le tatou atunuu auā o le tofā a o ana fifi malie ai a sou foʻi le tai le ai e le tūmalelelele lava le tofā e ua le vala e tautua manuia ia le suga le faafeagaiga ma le faletua ma isa le pulega ma le tatou aufaigaluega manuia foi lau tou tapuaʻiga faafetai foi le tapuaʻi mai ma le tatalo ia au faia o masui o le tatou galuega i faalaga mai auā upu fai o le foʻi mālō ia i faigā mālō faitū mālō manuia foi le asa taeao ia mālō saunoa i lau sunga fetau wala la amatana tau fo le fatai atu na ia i loa ai le tunu i ngalo ia te o i lau pepa palonta alu lo e mai lau pepa siaki lau pusa mele te mele nei ia e whaangata ina le palonta i le aso fetau e whaangata le tatou palonta le vai aso fou le aso whareile na e whaangata le palonta ia ai mole i unga o le tatou palonta le aso tonai i le vai aso fou vavea umalo lava le palota maua ia mali unga o le tatou palota. Fai se paki o le mea pea e to e pale mai. Ia, ano whangia le tua po a ta whenga o le. Ia, o ta whaina mo tatou le ataua. Alo, whafteiki le lava. Ia, le nā Samoa, ta walunga atuai, ia le tatou talanoanga fo ima le sui. Whaolioli, tau wā o ia le sa se ei, olo se ei pea. I le nafoa, ia, toi whafo i mai le sunga. Ia whetau, a wā le nā ua whaamalolo te isi, ia le papari tele. Ia se i whaise sao o le swafa o le ainga o lon tina ma le whaia ea fo i le sunga le papari tele tau ala atu le swafa whetau. O le matua le nā, ia, a wā fo i lo rātou tapunuu i le fio le so i alo. Ia, ma le mamalu o le rātou a inga ma le tu malo, ma le fio anga i vai lima. Ia, o le tala atu le nā, mātou whaamdianga mō onga le lei. Ina ia Pao Sofia mo ngā luanga ai mai se fo i le tō wha i le atunu o te tonu man wha maoni. Ia, o le a e toi pale mai fo i oi. E tā ua tele au tō ngā luenga i o lo whatino i le local community. Ia mai e le o mai ia le central government po le pale mene whai me e mana o bia i tātou. I to tonu o le tātou lava i tu malo, ma se e wa ai ane wha mole pari. E lua le lei ia whale whaatari pasi i nā e le lata lava le tātou shopping center i Mangele. Se o te o tua nafi wa lalo uma fo i wha malama. Ia te o ata pe ai se a. E whaareanga i e tangata ia nei mea tō tino le tu malo. Awa o tupe a ia le tu malo o le e whai e ia tātou ngā ruenga nei. Ia, alo fungia le tualo sui fua tutua, ale a ta whelua i pea manuia le whainga palota, ai wha sui fua ia mo le teminei. Aftai. Tātou o le malolonga le ata le pese, e wha manuia atuai i le atunuu, mana malolonga i le so, ia ai maise fui o le au nanga ma le tautua, le nei ale a tau savea ma le tano ava e te mawai le sa. I feel it's all in the lane. Sometime I day. All in the four, I feel it's all in the lane. Sometime I day. All in the four, I feel it's all in the lane. Sometime I day. Sometime I day. Hello, I sit on a fire.
Tinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Tato te mana nao uma lava ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is flu river, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O ta pena se whaatasinga lau ainga, se toa na ia lau e kālesia, pe o mo miani o loa mō ngā sesenga. A whio mai loa i le Big Pots and More, o le ingoa fōle na o le whale o loa o le Big Bear, te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea i pupepa. Whetau i le leimo lo ainga e kālesia, caterers ma so se wha moe moe. A whio ane loa i le 353 Great South Roadie o Tahuhu, po le shop Lua Valulua i le Westfield Mall i Albany, le Big Pots and More, so se o loa i le no whanga e tasi. Whafonga mai atina matama ita i tutoa, mamalolosi o le Pasifika, wa lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matama ita. E lātou te mo mia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua fast full lima, I le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso. E lavea ina ai o tou, moa taiao. Awane e misia talonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa I ma le talonga le fitu Samoa ma le kiwi ferns I le aso se fulu ma le iwa ke topo le malao le Go Media Stadium patau pepo le fale I la le Pacific Easy mo Tahuhu o Tara Mamangele petanga iane I le Ticketek Go to Samoa Go fitu Samoa Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! Tule anganga e whaana nau Momo oi pea peo le
ia fusia o e mamo e o taua i o ma fau fau ngau ana o e le pele le ma fai le fili o natinea e se tango te sima e lo ulima se ita sisiva so un fusia o ele pele o ele penina vale lo faiate o lo la le mana me usilile o vai lo fatu na ia fata sia o e ma o ele vai malu te mapuai I taimi e langona I le tino vai songi mai o e songi mai lo fofonga leiti o sa api solo mona io ma fau fau mau ana o ele pele le ma fai ele fili o natinea ese tango te sima yelo ulima se ita sisiva so un fusia o ele pele o ele penina ma fau fau ngau ana o ele pele le ma fai ele fili o natinea ese tango te sima yelo ulima se ita sisiva so un fusia o ele pele o ele penina so un fusia o ele pele o ele penina e fusia o ele pele o ele penina So whanga mari e ole uso ia sili wele e na ua toe ono minute o na tale o le tu lai tolu e le tautua whaawau le nei mo oe le siu whonga o Samoa le radio Samoa ma le TANOA AVA I le so ma le a taua savea e te maua I le sao tawalunga atua I le talanoanga ma le sunga ia fe e tau manatua o le sunga le pali tele o na ia tau ave le swafa fe e tau o le ainga o siona tina ia se I fai fo I se sao o le ainga o lona tina ai se fa malolo le titi I le papali tele le ingalo ia te oe ia nai te va ai lau pe papalota I le swafa le da fe e tau lafu peo ia mo le tu malo palota o le local board ma ngele o tahuhu ia ma ai I si fo I swafa na o lo iai ia le te maitai o oi le si tangata nei o fuli ma le whaletua le tausi o le sunga ia setu mua ia ma le awhionga ia Harry tole fua se uma utoe vili atu I le sunga ia pe Texas foi ia whamole fe tau pali se tango e tex mai ia le tima o tole nae tau vai ina fua ia fitu ina ia mawhai o na whaalau loa pēr I la tunu ui so sa teibi ia malosi ia I la tau e o e whaile pālota ia pe vailau pusa meli ia siaki whailau pālota tik ia ingoa e fitu o lo tau I tu malo I nei mangri o tahuhu ia le na a vele nei avanoa whaamaduia tuai I le aso soifua o le afafine le tamaita I o tau fau Mary
Manava Ofa. Happy birthday to you, Taufau Mary Manava Ofa. She will be celebrating her 19th birthday tomorrow. Atoa i heles fulmale iwa tau sanga ole te mai tai te lavou. Ia, olo whaanga nā mai tātou Paul Kalambe le ia tau savea. Ia masio tina ia Ginger. Ia wha pia fo ilo grandmother o le tā ua. E fia te le whalongolongo mai. I le ganga i fo whaiva. Mai le asonga fua se i o i le asfareile. Ia wha pia fo i ma le tātou TANOA AVA e tuli au pū e le tō tele o le atunu o. I tawhai fio le lalolangi. I le aso tō nai. O ono le le iai aso tātou te lau lua fasile wha iai. I so le le fiu ako maka i kou fia vava ai mai a kia. Fe e tau lafu peo. O le swafa le na o le ua tau vai i a le sunga i le pari tele. I le whainga palota whai tu malo. Ia po le local board elections e tā ua tele le saufa inga lea. O la tau i o la o whaipule fole whai tu malo. O le pulenga whai tu malo. Mantu fo e lua whainga malo. The central government, le parlemene le nai le lo le beehive i Wellingtone. A o le local government, ia o pulenga na whai tu malo. I nei, i lo lava i tu malo. Lea ua tātou sauni atu ia. I malna ua taunu atu i lau pepa palota. I le i lau pusameli. So, once again, happy birthday to you, Taufau Mary Manava Ofa. Turning 19 tomorrow. Many more happy returns, and I hope your mom gives you the best mea alofa tomorrow. Na toi fo I mai leo lau tala noa I le mata upu le nei ese le tā ua tele. I le tala noanga lea le sunga ya Molio. Ma le ali I o kanata. Molio Mowat. Ale be leo te whai atu ai nei. Le mea o lewa na nofo ma Molio. Ai lei whaalawi loa ina. Lea la, o le mawhai, o na toe tau fia ma tau mi ai lana I ata tau. Ona o lona talitununga, e manu I le HRPP. Ma manatu e te tau o na sui se ala fua. E anga I ai le safo lau, o le foi vaenga whau whai. O lona talitununga, e le leile vaenga whau whai. A ua te tau o na iai ni suinga, mau tutu, a mata mai lunga, I le taitai. So Morioo does expose HRPP and now questioning the validity of its leadership. But don't validate, upgrade, le tala na a Morioo. Awa o Morioo foi. Sa iai I le whawaina mai o ainga o le whatutua I le tuasa mo utas. But he did have a fallout with Lauli and Maliatoa. And then things got messy and ele toi fo I mai e lava. Sa tele fo I teimi sa matalendo ai ma whapenao na whituwha I maleusu. Mai o ia te au fo I, ele ise me whapea o lea ngai mo uita ia Molio. Ai e olola wali I le media lea al tama leo kanata ma isi a wali. E whaoso Molio, e whai maini ana tala I ana whaoso no tuatu le leilola I e kalua Molio o le teimile na. Ia ma matua whaasanga atu iai. Ale upomoni ala tau ia. Lea la, wanga I Molio o e lango le HRPP matui le epa. A lea la ua toi fo I mai, the sui lona mawhauwhau. He has questioned the leadership, and he wants to start from the leadership to step down and step aside. Ma sui mai se stay tai. A oili stay tai lai au mai ma fina au mai Molio. Whai mai, e fina au mai Molio.
Ina ia tatau ona ave lo le tūlanga tiktai i le sunga ia whanatoe Pia Meredith. Se tātou wawai, lea na amata mai le vai aswala ua tūna i atu. Na ou whailo le whangatia o lea ua iloa matilo fia. Wa amata o na tae maisi mai ai whewawai inga i to tonu o le HRPP. Mai tō tele i lato, pe ana o whai atu. O saura wala o vea tau mai. Ile mele le watu. A o lea la, woto sinsila i ai. People are coming on social media and are expressing themselves exactly the true way how they feel about Tulepa and HRPP. Ioi. Patalo fatu i le awhionga ia tuisalenga. Loli me sepa selau Channing, ma loli soi fumaria waftai, loli ma futa mai alo fatu si o tina, ma si o tau ainga. Ya familia atu wai le sapati le aso taiao. Le sunga Michael Utualunga, talo falava watching you severe from Mount Wellington. Ya, erenga te lea a rapture. For my famul mole severe, can you do a shout out for me? O mātou anonofo le mātou aingai amanave I Amerika Samoa, talo fai. All the love and the very best to all our friends and families from Manua and Tutuila, American Samoa. Patalofa fo I lau fionga. I le Palestino Senate, I lau fionga tua olo. Manaya Freuen, le ole le whalenga fulu I ai le motu. Ia whapea fo I lau masiofo le whaletua ia pai. O le uso ia Manaya Junior Freuen, po le whatelenga fo I le musu. Ia e maise lau tau ai ngā lii. Ia, ai, mai se fo I le maota o sui o le senate, a o vangavangaia le tūlanga o le paketi e iwa se lau miliona, a le malo I sasae, o tātou uso ia tuila manua. Ia o te ilofo, o le tele o le nātupe. Ia, o le a tele fo I sona sao le tamau a inga o Samoa I sifo. Ia, I lana whasoa. Io e sel tā ua tele. O le talanoanga ma le fionga e atua olo. Ia e mese fo I lana whaaloalo māwalunga ina ua mātou whiloai. E le tau mea Sina Hotel I le taimi o le whaatautonga o le fionga I le li I pandemia. Mai o te whaftai fo I le fionga le li I pandemia fo. I lona amana I o tātou uso mai tuila manu awa o se taimi mua le nei le tala whaasolopito o whaatautonga sa mō tuto o tasi. Ua ave whaapitoa ai se wala au lia alo ia whaaloalo ma le maapulunga. Ale tātou ma lo fau, ma le pale mia fau na whaatauto ina. Na tu ina tu ai le tusi wala au lia. I le fio mai o le fionga le Palestine o le Senate. Whapea fau I le kovana ma le lutena kovana. Le fonga whtalai e maise le tātou ampasa sa whailoa I atu iai o Samoa. Le sunga ia fata kaio. Ioi, tā ua tele ia le ngāru rue whatasi e pei ona tā ua e le fionga ia tua olo. Whawhetai le tula I mai o le fionga I le pale mia fau le sunga lauli al mari atoa. Ina ia whaamalo sia so tanga, vāwala lata o Samoa e lua. Watalofa lunga le apia fōlinga. Hebron Pualau, talofa lava. O Vili Solia, Fale Baker, Sepoima Pisaleli, watching you from Hawaii. Aloha to you and all our friends in Hawaii. Wapena fo'i I le tātou tina. Anti whaalawelawe awha masanga puela ulu. Malita maita I Yvonne, ma a Siobhan. O Sivale Pasesa, watching you severe from Long Beach, California. Ya a o whamui nā milo tole a foa tūlanga. Whe mai talofa le ataua. Watching you from the state of Wyoming. It's 8 p.m. Friday here in the United States. Talofa I le tōtelo I lato o lo mai mo mai atunu o mamau. O le tamaita Hebron Pualau. Whe mai talofa
sunga le atua whamni atu I lau fionga, mātou te tapo I atu I nei whale niu I Amerika Samoa, talo whai. Ia tō tele o tātou ainga I lunga I papa iai. Tō tele fo I o tātou ainga I malai imi. Ia mau tātou ainga I pango pango, o vatia, ia ale whatalo wha maisi vaenga lea I amanawe, ia mawhale niu. Whatalo whatu onu uia sa utala I ai. A o avea o se whaiwhe autala I tala vau aurele I yasoi. Wal marie o asoia. Il melo le tala inga. E te te I o tu maises. Sau au mai le tusi. E whapete ita po le ale a tusi. Ia o se tusi mai se teine. Fo lele o le warota. O whakalo whai. O le ale I whai kau o kulkusi. Le tusi. E fia wō le teine le whaiwhi au tala. E fia whai wō le teine o le au lotu I le whaiwhi au tala. Ia ka ke fiu fo I whai kau kusi o koe. Koe kango fo koe kusi e koe kuol pa kuol kusi ngā. Wha malulu atu. E le isau elda le ve suesa na teine I le misiona. Wha tali ma tāpua I ma ono sa I se uma le misiona. E tu e sau le tali. Wha mole peo le are umi o le misiona. Wha tu e lua le tolu tau sanga. Koe sau le kari le nautal kei whamai ngāri e fiuari e whakari eri. E ki e whakari pēr. E o winga mali e nao. O le ngā ruenga misiona wae. E au le lei I e whaiwhi au tala I tama. Ia e au le lei fo I ma whaiwhi au tala I tamaitai. Vai ele o alo I se atata o se la au o le. Ta uatu mea sa tutupu. Are vai mai ia sanas kolu. La mena le fai ia whaasa. Vai se iuma ia le lei. Ia awa o iswai vau tala. E pala ai mape e fefe tala no I mea na. Ai olu I tau na o le ngaluenga. Vai la kari ye li si awali I Return Missionaries of mai la waka usao mai le I ngā ia me tutupu le ni au mea na whai o mea na tutupu. Talo whātu mafuta atu I Melponi o le sunga ia le mā mea whau unga. Ia whapea fo I le sunga ia poto whalili, ma lo le soifua manria. Ia vai le aka ia Sanas. Is that the right way to pronounce Sanas? Vai le aka mei a vito la kou ia. Ia. O le sunga ia matia, niwe, mai talo whātu le atua. We're watching you from Napier. Ia whatalo whātu I Napier ma Hastings. Le sunga I le ali I Epikopo. Bishop Lokeni Lolovai so alo le utele ma le whaletu ea Jackie ia ma le whanau. Ia whapea fo I o tātou a inga umalavolo ia I Napier ma Hastings le mai ta Johanna ma si on tō lua ma si ala whanau. Ia whatalo whatu. Ia Uncle Severe. Ia e maise fo I o lo utua fine. So alo whaiu ia ma le sunga ia aloi makuisa. Ia ma si o lua fo I a inga ma le whanau I nai le pitanuu o Tara. All right, back to our story. O le mea la leo ua tula I mai nei. Whamai mori o. Na whaia ina loa le HIPP le lua whelua sumaltasi. Wa leva on ta tau o na sui le te ita inga o le HIPP. Wa matua fo I tula epa. O whono toi wa tau o na sau e vema te tai. Whamai le tala mori o. E te lo kanata. Wa umana u whai atu le tātou HIPP. O vaenga wha upwhai. Whalonga lei Samoa. O upu umai o te tau tala ma o whasoa iai. Lea o toi whasoa mai iai. Mori o ia kanata. No vaila le wa o mai e mori o kanata. And these are the words that I always use and express in my fasoa or my talkback shows with a lot of you.
Any political parties rely on supporters. So se vaenga wha upwhai. E mana o mia mai whaalango lango i o lātou te ngata lango i le pāti whawhai. Ai se aia leo na o te ngata i lango le pāti whawhai. E wawa ai i ta ngata o lo te ia. Lea vaenga whawhai ma lea vaenga whawhai. E wawa ai i polo keti, e wawa ai i anawa tau, o winga maami yonga fo i tangata ta ia se pāti whawhai. E wawa ai le au lango i upu e whasoa ma sau noa i ai tai o vaenga whawhai. O tō whawhau. Winga maami yonga ma upu e whasoa ai. O me atangia i winga a mionga ma upu e whasoai. Mea nai tolu. Winga o upu ma mionga. O le whaonga ino vaenga nai tolu. E atangia ma iai le whaaloalo o le teitai. I tangata langolango. Lua e atangia ma iai lo na alofa. I tangata langolango. A mionga e atangia mai e foi lona whaaloalo ma le alofa ma le amana ia o ta ngata langolango. Al talu tonunga o mori o mea umana e tolu na lack, lalowinga upu lack, ele i maua e tula epa ma le HRPP. Ele i maua. Upu foi nau te launga tuai. O le whainga palota lea na te nei. E le toe manu ma lo se pati whau whai mase te itai e atangia mai ana sau noanga na o le tau wha leanga. Ma whai pona, ma la lau i upu mātanga, le ngā oi, tala pepelo, tautou pepelo, ma isi tala mata ngae whelafua i lungo le ea ma penga ta whailangi. E tai isi tai. And I said that this general election will come down to the character reference of the leader of the party or any political party. Ele say, I was never wrong because my analysis, I can see far beyond langona o tangata. When you are able to feel what people are saying and be concerned about what people are saying and how they are expressing themselves, e tauna pole. Te whaalongolo i tala tangata wa mata o na mana nu. Wala tō iloa, le se senga o tala noa, o amionga, ma winga, ma upu e whaonga e taitai. Nau e le tō tau whailo i a te o e le nā mea. O le ata mai ma le tō mai, le ala uli, e tō whaata sia ai tangata, ma fusia le whau ma lo, i la ngona o tangata. Ma manatu e amana ia ai tangata, e le maua e sesi. Le maua e tula epa, le maua fontoe, le maua limongi, le maua uma e la tauna. Tasi ala tangata na te maua. A sunga lauli, ala maria toa. Ne te fōua pēr maile atunu u. Ai le ai. O te tau tala sao i le ami o tonu langa o le tau nuu mea ia o te tau tala ma whaasoa i ai. Ai whaafafonga ale lau tele o le lau langi ma Samoa poto. E le ase mea o tau tala i le tau nuu. Ai sea. When you're able to analyze the personality, the character of a person, ona e loa le i nā promote le tangata le nā. Ona e loa lea, e te alu e momoli le tō whāma le sāvali le tangata lea.
O whanongo lola i sisi tangata. Mona winga o upu maamionga. Malona le amana ia o se tangata. O ia lava mea uma, o ia, o ia, o au mea uma. Ele mawhai o na o walu e mo moli se sa vali. Ma se tō whā e mai wha pena. Nanga ia, e wha pito. Ele amana ia tangata. Lea, wa wha leo mai e mori o i le la talanoanga lea. Nei lole le fo e mori o. Le whaia ina o le HIPP, matui le epa. Ai o le a whawhau mai tua nisi mea e tau mawhai e lava. To lift the morale because it was gone. Ia. Wa sola, wa malepe le upenga. Wa masai ma pupu le upenga. Wa manu i le ia. Mana nau i le ia. Ai le manu ma mafau le upenga. Le lava lana sau noa i e moli o ana po. Fe mai, i tangi i e lua se fulumon tupu na wha leo mai e limoni ma tulepa. Alua sa wapa ubai tu ile i le valu. Fsilingia e tulepa pe aisea. Fsilingia e tulepa pe aisea. Re mafu anga. Ele aini wha mauninga. Le aini wha mauninga, le aini mori mau tutu. E sa meme foi. Ma le mauti noa le taunu unga. O petitions ia. E sau noa mulio. E sau nei foi e toi malo. Ia le fast. Toi o foi la ia le by elections. Toi e sau foi e toi malo foi le fast. O matua i le mautonu le mafufau o molio. Po fea le tu e la lango iai. A le ase a wala e sao tuaisa na fautuanga. Ia wha longo mai iai le whaafale tui matu le EPA, ma le HRPP, ma i la tau o lo o iai ma se e iai i tino mātutua. Si nia lo o iai tonu i. Io. Ale mea tā ua le nā. Ina ia si la fia e le atunu. Le mea le ua o iai. Ia le sa i le ngā mori o. Malona taunu unga lea ua umana fafola i le fala i luma o kanata. Na o le nofo o kanata ma pula ma tau ma whai i wha salavei. Ina ia sui and change the subject. But no, Morioo was on a mission. He wanted to make it known how it feels to express himself freely and clearly for the world to listen. Wa fi wala ta ia kanata e popo fa le ia tu le matau au mai i tonu le loto Morioo ai le ai. O ma foi na liu Morioo ma tua faitala e ngata ai tala e leu ngali i le Sydney. Tamal na sai a malon to lua le na o mai le oi fo io. Toi o le lopo le ngol fine. Fa tu e po fa ki. Upu lava e ngata ai upu. Matanga. Male manongi le anga vatul fa fonga le tunu. Tu lau Samoa na la lafo e Morioo ia i leo ngali i le na e misil fafine le na. Ai le uma lava sole le ngutupua. Tu lau lava whafonga Samoa. Tau na whanau na whima o wawa ai e tu fo e o whaila na sauninga i le si fine. Alo e sululo ulu i whea i le whale lei whea ma whea. Upu. O upu na lafo mai Morioo o fo i leo ngali i lea. E le ta ilima sfulki o kalamba le mamafa.
E tai se lau kilo kalama le mamafa pe se ato maa. E le se la valena. E le se. Fai mai lo ya mulio. Lauli was very smart in how he amalgamates people, his supporters, from different sides of the spectrum, even outside of Samoa, all around the world. He was able to reach out. Ta tala lima o le sunga lauli al mali e toa for fola lima. E opo mafusi fau o malo tangata. Ia lofa i tangata, ia mana ia tangata. Wafonga lele chapipi launga tuele atau severa. Sui e lai o le tau wala fua. Kea i tangata. Popole i tangata, lofa i tangata, wha alo alo i tangata. Aisea. A wafo i o tangata iai le pule. The authority, the power is within the hands of the people. Because why? The people, by the people, for the people. Aile o mea a tangata, ma le pule a tangata, na whai mo tangata, ai whao e lesi tangata. Ma tu ina tu fo i ma le whaatua tuanga, e tangata e on nā le pule e atu i ofia pupule ai. Ia whai le mea le nei maa o inga. Ia whai na sao noa lawa ia. Ia rei. O ale ngona le o whai ngoi nai ia. Ia li monki. Whai ngoi a rei. Ta tia le ala ma li monki. Mai rei. Tolu mea na o au ina mai I le whaia ina. Lona lua lea. O le HRPP. Me mua, wa tupu nei mea, ina ia whai ma o inga. A o inga o lea. Nā lea o inga. O ai e te tau nā o ai le mea lea. E matau tia. Ea lena. Lesi vaenga na tā ua fo I e molio. Lea lava, ua tau sao e molio. Lea ta mai maleanga wa o la auli I tūlanga o le wā tangata. His social approach to people and how he gathers people around him and use them appropriately. He doesn't use or abuse them. He delegates power. Na te tui nātu le awanoa I tangata e ngā lulue. Ai nā te le whaatonu wina I tangata I se whaatonunga malosi e whoringa mai ai e mana o e fosi le maso. No. That is what you call experience with people's skills. People's skills. O le to mai maanga waa I loa ai fe so tai tangata. The social perception of how to approach a person or a group of people. Pe ia le whaatau o loa fōle. E alue whaalawi loa. Lana o loa e whaato sina I le loto le tangata e whaatau e iai le benefiti o le mea lea mo oe pe a whai e te tango e whaatau. O le mea lea e te le ola le leipe a le iai ma oe. It becomes a need. Not a luxury, but it's a need. Whai lea mo oe awa a le ia te oe le mea lea. It's selling
an idea. Ua whaatau watu ma whaatosina. Se fuafuanga. Lea le fuafuanga. Lea lava tau le nā. Le tō whā le nā. Le whautanga le nā. Ma le whaatō whala inga le nā. E le leimo oe. O tau sisila. Whai mai mori o. O le media le na whaanga nei e tu le pamba. There was no match for the media and the digital media that was used and the people that was used by Laoli to spread the message, to deliver the message. Nana whatoi, reise tātou te le panga le mea. Tātou te le panga le mea. Whalongo le mai, taringa o nei loe la e lea. Toi whatu. Lau tae au ma toi a fua, ma fua se tapu. Ia o ngā le tala noa le a tau sawe, ia te oe tupu ai manatu. Sui le ala fua. Eoi, le mea tā ua le nā. The differences in terms of expertise, the experience in terms of public relations, people's relations, the approach, o alo fesota inga, o le wha alo ma le wā tausi o tangata. E le ilo e tangata lai o tausi le wā. Nā fwe wha maulunga na manatu wha pito na o la tau e loa se mea. O tangata o oina e whai longa au i. Tusala o tangata le tangata na. Whai longa ma o oina. O le au wā leo. E leo ni tangata le. Ioi. E whaalongo le atunu. Patalo whantu le au moana Peter Puava e sau. Mātou mafuta antu I nei West Harbour in West Auckland. Taro whalawa. Te tātou wopea, ranga te le I o le mtaupu lea. Lea lau whete na e nei kānata muli o. I manatu o le lango I no le chapipi. Ia. Ma ua matua le to e lango ina fo e moli o. Malisi au media na le. Le urungali I le na yo. Pe mai le tala a moli o. We do need change. Moli o. Mali ro fina ngalo le wata fa so ya te oi. Male lua tala noanga I le po ana po. It was quite interesting of how you expressed yourself truthfully and honestly. Mo I lava. Yo. Ai whalongolo e tangat ia ka ngaka. Pe whaengo ia ka naka. He sounds so weird and so stupid and foolishly trying to divert the conversation. Wa fiu e mi milo e wha pio se langono mori o. A wale mawhai. Wa sau motua iai. Whai mai Bruce Singer. Savea, we're watching you from Pittsburgh in California. Samu, Levi, Whakaua, talo whalava. Ana ia le tātou porkalame, tufa le tātou porkalame ina ia. Mai moa, ma whaafongafonga le atunu. Te Willa William, talo whalava malo le soifu mnuia. Whaftai le mafuta mai. Emma Jane Lawson, talofa sister from Salt Lake City, Utah. Alofa atu siau tina, ia vai tupu. Ia masio tau a inga.
Pena fo I vau pipi, lita, papali I manulua. Ta alofa malo le soifumluia tufa le tātou Port-Kalame, so that our other friends and families are able to understand and also to have a really good laugh. Yeah. Ole ta ole na o te tai. Lala uilo nei morio. Uilo le lea morio o le stupidity o lan tambale o kanaka. Po kanatsa. Ia. Au ngā le tātou whasoa. E māna mala mai. A wao le te mile nei. O kānata ia. O le maa ta vale solo. Fo lele ele ole o stangata whaasa le lau. Wana o le tangata. Fo lele whaapusa le lau. Na umana watu I le lui. Tātou tilo la I mea ia e atua lunga I ai mori o oma popole ai I mea I o petitions ia e whanga solo nei. E te alu loi tonu len whai mai mori o. E popole fo I pe au e ave nei tanki. E watu fo I toi pa u mai ele I chapipi toi o whai isi. Isi whai ngā pānota lai ti toi pā u ai fo. Nea la I e tau petitions lea o nei le whamsinonga o sui ai fo I ma le ala fua e le whamsinsili whaatasi ai ma le fionga. E le officer sili o le matanga luenga o whamsinonga le sunga le papali tele John taima le langi a fele. E whonoa loa le mauta ta puni lo ma le whaitoa o le whale whamasino. All the testimonies, the swearing-in affidavits, the witnesses are all seated inside the court. Nobody is allowed to leave or exit during the process or the court proceedings. Aisea, lua felus fumatas, la e whai atu le whamsinonga e tūlunga moni mau o I whafo. Tala noa po lesi mato insinia, sui a tō moni mau toi o mai tutonu, o isi e atu ama po e ale pasi te maulu ta vale solalo. E wala au atu, le leo e sau o lela, whaunola na moni mau o sola. Wana I lo le I pepelo la na moni mau, ma o I o le a su e ma mau ai o ia. Ni mo saanga o kanaka. Yo. Talo fai. Sau no le sunga le pali tele. Ele ngata I lona whaase ai le tusi na mai. Ai le peles tele ma le to valu o le council. O le tino o lo ia Samoa ma le whalapapatonga Samoa Lawyers Society. Ai also I fo I le tamaititi lea. O Kanata. Tautala I titi le sunga le pari te le mafsiring ia po wa whaiso na whailonga loia. Wawa ai ia. A whai atu le talia I se University Australia, ma whelua luai solo. Ma ua whaasai Australia, le watuli mai Australia, whaasai Australia, na toi tu, o tule vai I ele malau whanua o Apoliki. E sau lau le whaafalwa leo. O tangata malelea o onga. O le mauola lava. O le sia o usole na le sunga I a molonga. Le ota. Na fai mea vai maleli ila.
Malama le le ai leo ta. I le vasi le ma si ana me le fai. La mo wale tali e sful mon tupu tau sanga o nofo e Australia. Le tali e ina isa universite e Australia. Le la ua tuli ese ma Australia. E saane i toi o atu. A leo sau i nei, whaasanga mai malau le ai vāleo tangata ma leo tangata i se aonga. Mangata o tangata i le prima four. Nga o mea le make sense a me whaingi ka magiki. Ia nena. Ai whaalongo atu. Sa e ai i nā le polkalame a step to freedom. O nā e whawhile mūla ia. O le sunga le pali tele. O lo ia. Whauina. Pali tele John, the taima le langi a while, is a full-fledged, qualified, graduated lawyer. Stasi foi leo tamana ngalenga ia tu le pa malato vai nga yo. Sausi tama mtapena mai lon tina, mtapena mai lon to lua malana whanau. To e alu lea onga i universite o kilen whawhelana e leilo. Gai laulau mai la tala i ale atou sa veo, whio so i atu lo ainga, ma lau i lunga. Ata le whaunga o le atou ai Aukilani, le universite Aukilani. La lau tala e toi whai. Nā le mapuni au le lo tau tala. Ai sau leo te whai atu i atu oi. Oe mana tua, le tua whawhine. Ia whale nā tapu masiona to lua i a lua iwa. Le tātia nei tusi nei. Mali siti nei. Aua nei o toe whaalongo. O e toe tau tala i se mea. Whaasanga mea le ataua. While mu. Ioe. Awa umana o whai atu i ate oe. E te vili mai. Whawhonga me o tau i e tau muli ri. Pong sail ka miki o ka ngaka. Ina ia whai se tonu le lei. Ia, ma whapena na whai ni arrangements e toi tongi i tupe tangata i. Ai te whia whai tala mai e te. Nā umana o whai atu i ate. O na paule o le tangata. E malu i lima o le atou sa vea i so se taimi e lama i e tangata e kinga le ua. Oa mai e atou o whabol. Sa vea, se malie lo finangalo. E wai lo lea tangata le meo i. E malie lo finangalo. Se i whaise me lau kamale la fasi lau kamale. Whea kue manga tangata e papai fo ia total tonu le iai. Masani tangata. Ele umi tala le atau sa ve whaile tangata. Feto ailo mare me. Me se me whapena. Lea la ngola le yesiri. Le alu e wha oso me tangata na saula e le whamelo na wha poto. Le wha iatu ma le alofa. Ma whapena ona tau whesoso ni atu e fofo whawitaulu i le e whaatula i mai e oe lea di kangaka vai e o lava i le wha mau popo ina o lo wai ngai te le mwhaina e whaia ai sau lunga le e fia kamai. Ea. Tātou uohe tāle peselea e whamanuia atu ai. E le aso whanau o le tamai tai.
o tau whau, Mary Manava Ofa, turning 19 years old tomorrow. And she's already working to help out her mom and her family and her grandmother. Na tatou was le pesele. Se mai la le pesele ala ukama lea. Yeah, there we go. The late Langa Savia. And the song Nau Mati Langona, Manuia Tuaila Soifua, Ole Tamaitai. Ia tau whau Mary Manava Ofa, ia whapewhoi le fionga ia sola, a ki tau ili, whailonga ina lona iwa sfulu male iwa tausanga, a o leisi tamaitai talavau, e se fulu male iwa. Toi fwoi mai pēr mai ala malolonga lea.
Eva aya kula oi Nale ua saa mai nga oia Ei ua pule lava ye yanga ia Oi ea Saula ia Siva mai se yo ufa a fia Umai Ungaluenga Pa a tau pati Oso pelue lue mai Susaupanga Tinipe tama Naga oe po oe toi ina Uma ila Andi pila Wali kama Shaua lava Famole mole Iai fo iselo matua Ufa asina Famisa misa Wali tini Shaua lava Famole mole Siva la ia ile musika E famanga ia ila weva Auli fusia la panga E tupu ai foi o se misa Au malibu Oi mafuko fo ke au malibu Oi a winga fo au malibu Boom chicka boom papa ooh 5, 6 kilo low key no Kayla record yo Son of the S-A-M-O A way night and day For my people the Malo people the Ausuie Oh my fight yeah yo my la iya Vika let's go Siva la ia ile musika E famanga ia ila weva Auli fusia la panga E tupu ai foi o se misa Ia i fo i se fafafinge Vai ma soa, fa sopa moa Wali kama, shaua lava Fa mole Ia i fo i se fai lele Fai sana sefe, fa lai pankeke Wali sunga, shaua lava E fai lau kama Siva la ia ile musika E famanga ia ila weva Auli fusia la panga E tupu ai foi o se misa Siva la ia ile musika E famanga ia ila weva Auli fusia la panga E tupu ai foi o se misa Ia le na, whawhiawhianga suki whiwhiloi. O le mānawa fo i o ngā ruenga. E maisi o le tānoa awa e te maua i le sao wale tō telea. Ia le nā ua malo lo fo i le nei taimi o le whaiunga o le vai aso. Whatalo whātuai. E le sunga ia au matangi. Masi ia whapea fo i le whaletua. E maisi le no whaalo ma le ainga haliki i nā le pitunu o New Zealand. Ma lole ma futa mai i le au nanga ma le tautua. Maisi fo i le tamamatua. Ia au mua ave ia whapea fo le tina ia au auna. Le no whaalo ma le ainga li wiri manurewa. Whaftai le mafuta mai. Ia, ma lole. On sai ole whasisilanga tā uole nei. Ia, wa fo le no fasile fia e le tātou atunu. O lo iai le whamumui. Taunuu ia tātou tickets o le tālonga a le toa Samoa ma le au o le kiwi. O le awhaia lea e le Go Media Stadium. O le Go Media Stadium. Le au te wawa ai atu nei iai. Tālonga mua lea le tātou au le nei. Fo i tau sanga le toa Samoa. Ia ma le kiwis. Le awhaia le Go Media Stadium. E mua le tālonga a le whetū Samoa. Le au lea au liki e tamaitai. Ia, o na
o le afitau ia le au liki le atamaita I Samoa. Ia ma le au atamaita I New Zealand I le tolu I le afiafi. Ona so o I lo lea ma le ta'alonga le toa Samoa ma le kiwi. I le aso sful ma le iwa o ke topa. O lo maua la tātou tickets. O tātou tickets o ta'alonga le nei. E maua I ofisa ma lava le Pacific Easy Money Transfer. Maua I lona ofisa I Otawa. Maua le ofisa I Otahuhu. Maua fo I le ofisa I le pitanu o Mangele. Ana tua mai la I ofisa na e tolo lo maua I tātou tickets. O e whātau le ticket. E tāhua le nā. E tātou te oi fo e langolango sua. Ia matapua ia whaiva o halo matama whanau o le tātou tunu le tālonga o le laka piliki. Ia mai o te manatu o lo malanga mai ai. Ma le sunga I le li I minsta lango o tālonga. O le to whaia fiu whaola tane poni whasio. Maua tātou tickets I le Official Pacific Easy Money Transfer o Tara o Tahuhu Bangele. Monisi whaamtalanga whaamalmole wala uifo le tātou telefoni le nale o le lua fitu ono, fitu iwa fitu wha, lua fitu ono, fitu iwa fitu wha. Ia, po o le lua fitu ono, fitu iwa valu wha. Lua fitu ono, fitu iwa valu wha. Ia, po o le telefoni le eise tongi o le o valu selau. O, tasi, ono. Wha mau I whalalo lal kamal ngai, e le eise tongi. O valu selau. O, tasi, ono. Ia, le nā. Le ngalo, le oranga, le Pacific Easy, Money Transfer, ia ma o lo ava noa I le tātou ticket, mo le tālonga le nai le aso sfulma le iwa o le masina o ke topa. E le si whaasisi langa tāhu o lava le nei, mo le whaafonga bai mo le sirifia le atunu, ia o le tala whaavau fo I, mai atu le pa I a inga. Ai mai se fo I le ainga sa tuala, a wā le fio lawa fionga, le sa oli I tuala, ma lau whale sifulu, ia whapea fo I, le fio lawa fionga, sala ma lau whale walu. Ia ai leo I le launga te vanga, ma vai whale, o matua whetalai, ia whapea fo I le mamalu ia sale muri anga. O le whaasisilanga tāua le nei, mō le silafia e kalesia, a inga, wō me mamasani, o Paolo Mangafa Sililandi, o Wavala au, le tātou mataisiri le langi ma wha mānawa I a ngā luenga, a le fionga le suafa le malu Sanele Williamu Nansen. Ta māmatua, sa pele I loto manganga o le tātou ainga, o le ilfa moe, wha ilo fo I le whangatia, ina ia silafia o Lona Family Service, po o le sauringa wha le ainga, o le whatido ina I le aso te au, I le St. John Evangelist, Paris, le palisi le na Sangato Ioane Evangelist, I Otara, numero Sfumbalifa, o Tara Road, I le tā o le tu lai tolu I le afiafi, a susalea. Toi whafonga le Family Service, mo le tātou te mapele, le malu Sanele Williamu Nansen. Sauringa whale ainga po le Family Service, I le Mount Tapuai, o le Kalesia Katoliko, St. John Evangelist Paris, I le numero Sfumbalifa o Tara Road, I le tā o le tolu, I le afiafi a taiao le asalea, o le asolima o le masina, le nei o kitopa. Ona so o ai lea, malona whale la wasinga, ma ona toe sauninga muli, o le awhaia I le asongafua, o le aso ono lea o le masina le nei o kitopa, I le tau le tu lai se furu I le tai au,
I le no fuanga lava e tasi le mauta tapuai o le St. John Evangelist Parish I le numero sfumale fa Otara Road I Otara. Ia, o le whalinga le nā mo le whaaloalo lava I le whafonga tapuai le atano e me se foi ainga wo me masani paolo manga fasili langi mo le wha moe o le tātou tama sauninga lontu whale ainga mo le malu sa nele Williamu Nansen le aso tai au le tauli tu lai tolu St. John Evangelist Parish I Otara e le tauli tu lai tolu ona tawalunga I lea I sauninga whai upo le peau wha mawai ona toi sauninga I lea songafua aso ono lea le masina o ke topa I le tu la se fulu I le tai au I le fale tatalo lava e tasi St. John Evangelist Parish I numero sumalfa Otara Road I Otara I le songafua ia ele teimi watuai ia whamisenga mai ia te au nei le ia tau savea ma le polkalambe o le TANOA AVA ona o le fionga ia le malu o se paanga totino a le siufongo Samoa e meise lava I polkalambe nei o le nganga I fofaiva ma le TANOA AVA ma le polkalambe le tofa ia tia whailau tus o le polkalambe le o le fia mai. Masalo e masani o na sisila I o tau. O siva atu waile to ina, ma whatala noa foi. E le sunga ia tia, ia lo tātou tama. Ia ai ua iwa se fulu, tau sanga lo tātou tama. Lea o wala au waile atua iai, ma wha manawa ngalwenga. Ia o le whamaisenga mo lawa fionga le tō fine le tamaitai vai atu o mamalu ma taulangi whale na oti Madeline to whaiono. Ia, whapea fōi lau sunga lauli po lawa fionga mo angutia. Toko tautai to whaiono. Ia, male ainga li. Ia, whapea fōi le pa ia I ainga e fia. Paolo mangafa siri langi. Ia, o le finangalo whaito tasi o le atua. Le tua na te omai, le tua fo'i na te toe whafu iatu I lona awhio anga malona mamalu. Ia, o le whasisilanga le nā tāua, ia, awale peau whamawai, ia, me se fo'i sauninga whale ainga mo le tātou tina. Tamā, ia, le malu. Ia, o tawalunga tuai, ia, le au ranga ma le tautua I le lei astonai, ono ai aso o tātou lau lua fasile whai, ai sele mana I, kakele kai oka I la I le mea, ia, le nā, alo whātu le tātou o tunu, fuanga alwalu mamau tutoia le lei a fiafi, nga pia fo I lau fionga whatalofo I lau fionga le saoli I tuala, tau wā, tau pau, tino, ia malfaltua ia peka, pe fo ile no falo ma le ainga li ya me se fo ile uso ya langa aia tau pa u fetu lele ma le faltua fo ya Juliana o tatu ainga le tina matua ya me tita ya ai mai se fo le fionga ya falna oti ma le muli angtele Stella ya ma le uso le fionga le matua o faiva ya tulo wena ma reko palea ia le au whainga luenga ma le aso tai au, ia mana le upfolfola. O whea lava le ka le sia lo o puno wa iai, o le mātou tatalo le nā, ina ia mana le upu o le atua, ia aine ngata fo I lea. O nai tamam tina mātutua o le atunu. O le whaamanuianga whaapitoa, lau fionga le li pāremia, ma le whalitua, ina ia vave una whaafuisia le malosi, ia whapena na whaatotoa le lei, le soifua malolo ina mai le atua. E toi te liu wai le uto e whaatino, tiu te mawhaiwa alo flima. O lo te talo le atunu ua toa, o lo tāpua I le atunu ua toa, o lo mai moa,
ma whaatali mai le atunu. Ia, o leo te wawai atu. Whamai ia tau le lei ma mea. Te loa sa vea, o le matua i sa vili lava o Sydney leo o iai. Le lo pe te ua oso se storm nani, ale loa. Alo po sa talonga stormers mai na, la ta alu na. Ia, tu la leo ta talo falava. Ria tele ia malolonga. Ia le ngata fo ilea o le sunga. O tofo i pū talofa tina, tofo i pū papali i Sefita. Evelyn Brown. Whamea. Replying to Colleen Torrias, talofa lava. Pulea i Elizabeth Firo. Timu ia I pai tele. Hello, whaftai. Have a great weekend. Ia, e me se fo'i o Franco Sile la talofa. O Christina Tanuvasa, au tau male o toeanga I mai I lunga. Alofa te lea tu mo tau, mwia lava le whai unga nei vai aso, tātou whei loa I le asonga fua o mua. Ia whape fo'i ngā luenga o lo fau I le vai aso fau. Me se wheu te loa peia e toi amata ea, o na ea onga I le vai aso fau. Au nei ngalo sau vai o leola mai o ia tuala, I o tara. Ai, whamangalo se leo le ona. La se upu wala vale I lau tau whafonga male. Tāpo inga fo I le nei aso, ea malu ave I whale. Asua tuai vai malu I puenga. Ea, ma whaasifo fo I le whaiwinga o nei. Iaso a male tātou polkalame. Manatu ia sa e mose meaonga, aonga, whaonga. Ai a leaonga, ia na whatatia la ia le iau au tawha atonu e se tai au. Se su olpese sa vea. Tātou te tau mā vai ai. I le nei fo ia fiafi. Ali lau pese le lau soli. Le olpese la le ha mo. Ne ai. Veli I le pese. Lea la. Lea. E la le lei o tau tina matama I tai Samoa. O le pese le a tau sa vea. E fia I ai a oaifo I la tau o lo ua whaamawina I le saka la meta o le whaipoiponga I le so. Ma le aitu a ea. Ia aitu tu a. Halan le nana. Fo ye le pese le nei. Mo haso whaapitoa. Mo tau ta mai tai o le atunu. Po whea ke kamia. Ke alua ke fo I mai ape. Ke alu ko lea e alu I sainga. E alu I Amerika. Ma alu e te fo I mai Mexico. E te fo I mai a. E la le lei pea lava. Ta mai tai Samoa. Well, folks, o tala nā, e winga I o tātou tangata, balatou mea na whaima mionga le aso. Those are the stories about our people today. Soifua e manuia. O whaatali ai, wala ngona lo fia. Aua uata whaatasia, watu ulo to atoa, o oe o le la o Samoa.
mawhea o ilo uanganga o ile ngataanga watu ulo uloto atoa o oe olela o Samoa olo ualofa mo oe ele uma sila mai le langi le la le